Patal fatu se whapoponga o tala mai Australia o le Radio Samoa. O lulu se mafui e tolu te se malelua le malosi le fua mafui e New South Wales i le taeao ana leila sa whaalongoi nei whaetu e pei o Baraba e lata i Armidale i le tele dite le tolu le paveao pe ona whaamaria mai le Geoscience Australia. O lona malosi tolu te se malelua le fua mafui e maleloloto pe amare se fulu kilomita. Pailo foi le Australian Climate Services pe amare se lau mafui o le tuenga malosi lea e whaamawina i le atunu i tausanga te tasi. Ele o yeini ripoti ni mea whaaleangaina po se lapta inga foi o se tsunami. O le laveo se kangalu po le kangaroo se taawale le tusa ma le 25 kilomita le tu isisifo Darlington Point e lata i le whaetua Griffin i New South Wales se lava na valawa nei leo ma whai aia la tau suenga na whaai u i le mawai o le sidia i le fast food 4 kilo o le la au whaasaina. Wai maina nai News sa whaatino suenga leo le taawale na lavea i le meola a mawai malau o le la au whaasaina o marijuana ma pu e nai ma molia seri e tolu se furu tausanga. Sa tula i whaamsinonga i le astona i talua ima tula i fo i whaamsinonga i le astona nafi. E le ita ua le lipoti le tulanga na yeile ka angalu a ua mawatu ai mara solo tula fono a le na aluatu le taavale ma olo wha wau pe fo i la masuesuenga. Olo whanga solo persuesuenga leo le fua a Hezbollah na vaia i le solo te e sa whai sini pa pe fo i ma merepone le whai unga le vaiaso. Whaamania mai le Australian Federal Police o lo whaatino suenga mai ta ua mai melepone o se vaenga i titi o tangata na o latou wheawe ia fua ia i solo te ai leise so tanga ia i latou sa tu whaatisia le solo i latou ia lango ia Palestina. O whailo fo e leo no latou aveina fua e lua o lo iai whailo whaalapa pitonga whaatupu whaalablave mai le rally sa whai ai sini le asosa ma lo sue fo i maisi mata upo lo whataua inai le whailo o whailo ia whaalapa pitonga. O whailo mai le lipoti se saunuanga ma le minstau mta upo whaalo toi whale Tony Burke o te tau fo i leo i Victoria ma New South Wales o na siaki visa o i latou lo fie whaia te nei. Le meisa i latou lo lango i le taitai o le Hezbollah le ua lipotia na whasiotia i os whainga Israelu i le asfarai le taluai. Whai mai Burke o le ale toia i lava sona taofi pe whaatali a e whaale au ngai na loa visa o i latou lo whaatupuina le bevesi ma le ita i to tonu le atunu pe a whai ai maua. E tolu sa 4 miliona lewa tuina le malo i le ACCC po le Australian Competition and Consumer Commission e fesoso nei le latou ngā luenga i le saidia ma le suesueina o tau whaasase o oloa i supermarketi Australia. O le basne ua fola i le whainga malo lea fuafuanga mo le suesueina le ACCC o whainga whaavai a supermarketi te tele e pei o le Woolworths ma Coles e meise lawai oloa e whaia iei toa. O isi au nanga lo whaatino e supermarket pe o tūlanga whaataubanga i pisinisi o le asila fo iai le regulator. O whaia lea whai unga le whainga malo Albanese i le mahe o le vaiaso talu o na whai loa mai le ACCC le ave i le tūla fono o whale o loa te tele i e lua o no le tau o lo whaatawinai nisi o la loa. Talamuli o le amisia lava e Nelson Asofa Solomona le taalonga o le finals ala na au ma Panthers i le Paulus Sanei i le watuina mai le whaeunga le NRL Judiciary wha maloloa i mo le 5 o taalonga o no lana pu e mawalunga i stasi tam taalo i le taalonga ma le Roosters i le vaiasa taluai. O lo ta ua le lipoti ono misi fo ila Nelson taalonga le Pacific Championships pe a amata i le tausanga fou. Ma o le pōna whina wina ile mata upule ala na kalapu le Melbourne Storm ma le Judiciary pe tai ule manui aila lato whinau ma watu ina i whaasalanga le li taalo. Na ta ua Solomona le au whaasala lau e whanau noe le whae unga e sa talawhia ngai lava le whasanga inga sa whaia ia ma o le atu atua pelo na malosi e langolangoa ila na au mo le taalonga i le aso sa o lumana iai. Tala ia Radio Samoa i le nei au auli. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi. O tuipui pui la COVID is furiva mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le furu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tulituli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Feel le tala lele Salta o aine Ole no foa feel le tala lele Salta o aine Hallelujah Ole no foa feel le tala lele Salta o aine Salta o aine Ele alo ai se tangata fire Salta o aine, ele
te whai o tō ma whai Faiva I tangata Faiva I tangata Faiva I tangata O te whai o tō ma whai Faiva I tangata Pe awhai tau te mule mule e te a Pe awhai tau te mule mule e te a Pe awhai tau te mule mule e te a O te whai o tō ma whai Faiva I tangata Pe awhai tau te mule mule e te a Whai tau le tuspa I a mata tala e so much so much, so much. Why tell it to spy? I'm at the tally so much. On a true, but to wile. On a true, but to wile. On a true, but to wile. Why tell it to spy? I'm at the tally so much. On a true, but to wile. Alam see you for Taula ia so sei le radio Samoa elelei lau paanga ia so malava I taimi lelei ma taimi leanga le tau tua le na mo e la uo I le ao fa apea ma le po le siufofonga o Samoa tasiniwa I watolu amo. Ia, agi malu ia fia sanga e tau tali ai ia le mae a o le lai ia whapea fo I le tua o loa I le whaafonga tāpua ia le atunu umlau sila mai moa I le nei fo I aso lua ua tātou waulia mai I le alofa maleanga le lei o le tua le pole kalame o le Gagaifo Faiva ina ua tau wha mai ai a fo I tiute ma Faiva lo Filipo le atunu u le dei aso sa ngā pati ai na ua ngā e le tai au. Oso le la, e tau whaatūtū ngata. Ia. Ia ora ngā I la ia lea, o e ngangau le vau. A o e fo I e o e whae e le tai. O e ngā rurue I le tua vau. Ma e fo I e ngā rurue I whanewhai ngā ruenga. A barona soi fo maruia ma langi ma. I le whaafonga male sila I le nei fo I a huli o tātou whenua I lumo le nuu ai le o tu o le nuu whenua I fo I pu e o manu ai le o pu e o mala whaftai le tua I lona lufa malona anga lei ua toi te tai mai ai le au una nei ia ma le whainga malanga le nāwa yaso ia e whapena o le la au e tu ai o ia e tu manu ai le tu longolongo tiute foi mo Faiva e ngā patia I le nei atunu ua tai tu salava mautou. Pe te motu ma le taula e le mawhai o na whaangaloina lau whanua ma ele ma lou a inga ma lou atunu o le tofi. O a foi la me tu lai mai ma tu tupu I Samoa. E tauna malanga le tangata. E te tauna e nofu a iai se vanga nā la oi. O le ei sou si o manga ma sou ma sou whaasino manga. Ia kai ngofo ale ma whauru malo I whapena. Wha mai fui ka loka ka ngaka mo aku mo le koe mwhai koe. Ia vai. Ia le mea le ngā o le mea satani. Me fui le nai loai. O le maan malama I le tū la whono. Tātou te sauloto.
a wā olo iai le tū la whono e pui ai. Io e, ona mea tā ua le nā. Aua ne i se ti ai le tangata, ia maana ngā ruenga e tau na whatino i lona ainga. Ia ngā ruenga e whai e tautua i le atunu, la na e se le tāua, o le tau nu atunu whapela ia le tau fia ia le whinga le tātou ngā ruenga. Ua mai a fo na whatino le tātou studio, a le si ufongo Samoa, le Radio Samoa. Samoa Multimedia Group Limited i le talawhatai o pia. Ma le aturu pele o Samoa. E mawhai o na whaatino le tautua e so stroi ngā taimi. Ma so se no whanga. E anga i atu i eile au whainga. Renga, malo te talo Samoa. Malo fo i le tapuai. Ma se lava fo i atu to te mamti nā matua. Oka le kele o kala. Kele o kala o le a whai. I le nei fo i tolu i tūla tātou te mafutai e māneia ina ua e mānawa ai whaalongolongo mai i ale a tau a savea le ulua i ali i se yuli mulitalo le nei i a whapea fo i le sunga i le la huli Isaac Paunga tau te o le lei e momoli o le tau whale mai whaalongolongo mai i tātou musika matala mālie o Samoa ai amatatu mo musi te fe mo mo fa tulo le tunu fa tuli mo vo ile pa ia ma walunga Samoa lo tato vanu no fo mo le tafa tolo ya wa pa ia mo malu fa le malo pa ia fo i mo malu fa le tunu fa le ngandu ya ai matu le tu ya te to au fa ngalunga tofi le tua mo to fa le tua ai mo se fo ta mamtina malo lo manu malo Malolo retire, malolo pensiona. Ai le mawhai o na tu la fwa i le tua o tau malo tau to mai mangwa. Ai sea. Wa lava ta oso i le ngā ruenga. O ia te o tau ma atoa uma pu whanga o tau le ngā ruenga le tua. O mea tau ma a upenga lo ia te o tau e tua i le ngā ruenga. Ale whaife au fau tala vau toi au le lei masiona whale tua. Lea rao atu e whaatino le ngā ruenga. Ma tau sinu mō le taimi mōmua. First hand and first time experience for those new ministers of the gospel. E tuala e a te utou i le ngā ruenga. Alo whaftai i le tautua i le atunu. Ma le tautua i le finangalo le tua. I le tele o tausanga sa auto waswas waile i puwai o le ola ma ta se i le ngā ruenga le tua. Ia, o lo o i le langi. Lo tau taui. Ia, nona lapa ia i sama whaingā o Samoa. I ona tūlanga mau pue ma tūlanga mātila. O ni langi ni nili ma ni langi sisili. Wai atu o tō wao whaasasa vea. Ya, nu atu whaatingi o tau sala. Leanga, o le mamalu lea e tausi mali poiai. A wale usonga i atu mua mapule o i tu au mala tau ainga i le tai, ma le va o fonti. A maisa fo le tāpua inga. Yo tātou uso ma ainga, women ma sani, le whainga ma lo, le kovana ma le sui kovana, lutena kovana, ia o mauta e lua wale senate ia whapea fo i sui o le malo tuila mamanua ia wasua ma vai whanua fo mai tulangi sa ole msa leo mua ma lau niu na sa lua ia aia le tapua inga wa ia tau mopu ia whapea fo i le pa ia maulunga la au na mutasi ma le nofa maupu ia te oe tu mua le motu. Whatalo whapitoi, ta mamti nā mātu o le tunu, mā luna soifu manuia, whaaftai fo i te talo, whaaftai i le whaango manu i le atua. Ia, o lo afe mai ai, ma whaamanuia fo i le au whainga luenga a le siu whongo Samoa, le Radio Samoa. Mai tawhai fio laulangi. E lau tala maali ea, rua fo i na whai atula, ia leo sa utala i lea fo i mata upu tā ua tele. I le whaafonga mai i le malanga le na malanga toi nei Samoa.
I le matau tia o le to tele o le atunu o lo malanga mai fafu. Tawhai fia o lo o iai tono Samoa le teimi le nei ia o no lātou lava fo'i whaamoemoe ma fuafuanga luan mamao o le usui o le fono ia whapea fo'i le tuu o le malo o whaipoiponga o aso whanau ia e maise fo'i o whai ngā sau whai o nisi o tau tele e o mai e si pā e si pā ma si i mai o lātou ngase ngase e le maota ngase ngase o le atunu io e o te whau le whaamsinonga o whanua masuafa ta ua tele na vaenga pe au o na whaasoa i ai ia le talanoa i le so ia ai ona lau te wabai atu e le tātou mālo mai Samoa lo tamwhai atu ia le sunga i le lauri ia e sa ili se awanoa talanoa i fwoi ma le fionga i le lilo mai awa maina vai ia wa fwoi ia tātou tala tuli loa ia mani mea fau mani mea na tutupu i ona tu atu ia ma le wha moe mo le aso taihau ma le anga i lumana i ma le alua ina ia mawhai ona whaafonga la fwoi le tātou aturunga ia mamala malama i mea lo tupu i Samoa ai fatalo fa fapito lava fo i le nei tai au mo i latou o lo o malanga mai le va ale no sa wo i le tai au o le matuai tu o le va tele le am salo ai latou le faselau le passes le ai mas no fo e avano ia o le mai whapena fo i le alu i Samoa e matautia e tingala wala le taunga tau pasese ia ele o mawhaina tu ua ai le whihanga i o le tunu ono o lato fuafuanga ma me whai i Samoa le mawhai e le tupe e tatongia e su e la pasese o le tangata ma su e le whaamalama o le isara e lumoni ma malanga ele bela na faifu ele e tele malanga ia faifa le tupe la foi le tupe Samoa so soani ia tato me o lo fatino i Samoa la u malo fa lo ngia le na o le sui le radio Samoa se tepi ia le to mai tai e fionga ali lo maiava vai maina vai ia a o lesi o malo tau no fuma fa maule le lo fusi pa uma fa tali mai ai ia o le afionga i le pule city po le officer city le na o matanga le wenga o tangata ta fao mai atunu i fafo le Samoa Tourism Authority i se teimi o mumua le fionga a tole a foa pati vaine pe teia te vita ia msalopo le te lai titi na po le afafo le nao le lima i le afifi nei ai o le atatu wo na ia tatu whaasilanga ia ma isi fo i vai a o tatu whaataltali pea mo le sote mai o le tatu malo le fionga a lilu mai awa maina vai se aso e mawai
se tali nai o umanao Petu o le langi se ita umai Se ia o le sami se ita la no mai Uongo to le la sao le pongi sa Uali loto i o falling Toi whatalo whatu le Gagaifo Faiva. Le atou se verba le sunga ia se yuli. La uli le fo ia o huli o le a solua. Whaafetai i le atua. Le au te wawa ia tu. Amata fo ino whio sui ba ilunga le tō te leo. O paanga tō tino. Mai tau ona whatalo whatu ai ia te utau. Ilunga o le apia fo ringa le tātou Facebook page. Ia whapena fo i ma le tātou YouTube channel. Whaafti tele ia te utau. Leise teimi e tō lau ai o tō swafa. Ia ai mese fo o le lauina o tō whina ngalo whaalia. I lea teimi ma lea teimi. Le bebo mua. O te fia whaaftai atu. O tātou whaatalia pele tātou malo. Tere i o mea. Tama i teimi no i Samoa ai. Tō i kiso o ako o na. Ana paore mea o tere i o isa vai. Alo whaina i o wainga na. Lato mo muri o la au te i Samoa. Ole mai le motele i salafai. Ole bose taimi tātou te whailo i ai. Ai mori atu le nganga whaaftai. Lau tō tāpo inga. Ia, ma mea fo i o lo whaatino le tātou a inga. Poto e tō tele. I o tātou whaalewe lave ma me whai. Ia anga le leile atua. Wā mea ua wha ngao. Ono o whaalewe lave o tātou a inga. E mwese le atu nuk watoa. Ia. E whaatutumu e le atua i le pongi sā le langi. O le upuale a le mātou te mā. Ia te tala ma fola o liba i lau ainga. Ia. Wafu o le bank le al tātou ainga. O le tātou whare tupe lea. E teu uma i tātou tupe i whaalewe lave whai. Ala nai le ion o le ngona le wha maulalo i rumo le tua. Ia me se fo i o tātou ainga e fia. O lo o whaia lea whatu ainga tausi. O leo siosi o tātou ainga. Ma wale ai u ae. Aua te lima uu. Aua te lima mamau. Wha ma fola matatala o lima maua au i lau ainga. Ona sila mai leo e lea tua. I le ngā te le pū whawhao lautanga, tu lau whawhonga rea tunu, i le ai o se meo i ai. Wa sila i aurima, wa wha maa whola tu taipe o lau, tangata fo lau, i salama. Wa le se meo, alofa mai whaatutu murima nai, i oe, i nai a reto, nai pa ufalawa, ma nai me whapena. Ai, i lau tau nung watu i Samoa. Sa whailunga i nai fōi le se lau tau sanga o le ta'alonga la kapi tono le mātou nu ui vaiala. O tau si sila mai lai le ofu leo te ofu tuai nei. Vaiala Rugby Football Club. Ma le se lau tau sanga le te vava ai mai ai. Ia o le mea lofa le na mumoli mai. Ia i la tau o lo o whaatumutumu i ai ia le tātou au i vai ala. I le Palestine, le komiti, ma i lātou uma. O le komiti whaafoe. Ia mese, le whionga ia le urua i li. Po le wtilenga ia tupai. Po le tō whaafo ia whale a whanga. A e male ma lolo vai. Ia ma le tausi. Le tō wha ia tangoa i Miriama. So alo leu tele. Mana tu ai le tele o tau sanga sa o ta alo e fo ima. Tau tua i le senior A le tātou nu. E le ma whai o na whaangaroina. Wala mātou vai tau le nā. Nā vai teimi au a vea fo i a le sunga i a talia. Whaapopo, si u whaapopo.
Ia ma kapiteni, so o mai ai ma le fionga ia whale o ma vaenga. Dick Tafua, is fo i le nā kapiteni lo mātou waitau. Ia o soifua fo i le uso, ia o sofua patu. Ia ma le tō tele, veli patu, ua tō tele na malanga i fafo, le sunga ia stand to o malatai, ia, tō vai le puru wafi o le keiminga o le kampa. E tau tatala mai la ngutu o le isi au vale i e tala no mai. O nei lopo o wheme o mai i tangata i le kamikinga i ngoia sa i ale tau tala so o mai le ngutu mai o hon. I vefo i Sydney e o I nei lopo o wheme o mai ni tangata e tau na lato whaafitai le anga le lei. To whai olo patu ma asi. Ia. Ma ainga. Na momori e tuai ia whasifanua o ta ua nei o vaipuna. Ia, e no nofo ai ma whaile lātou tautua. Ma toi osi e le whea ngainga e le vaitaimi. O pule nuu le tau whai a whai nuu le lei. Fafonga mua o le vaimaunga. Namu lau ulu. Lei a taua Hawaii la vea. Pule nuu nasa e a mo taa. Na toi sai nia le whea ngainga. E na e a ustai e i lātou i vaipuna. E o e whaile tautua ma le whainga nuu i vai ala. Le nā, tau na mārama lama le iai, e o le o na oso le ngutu. Ai ni mārama lama ma vava ai lei po whele me rana na e tū wailo no. Rā kip, whia tuai fua mana isi o a inga ni we mana ia uo ma mai. Mātou te masani ma mafuta. Ia, le selau tau sanga nā, whaiala, e le toi fwoi mai. Ia, e le toi au ria fwoi e tātou, le nei o le nei au ngā tūpulanga, leisi selau tau sanga. It will never cross our paths again. But the memories still remain. How wonderful it was to represent and to play for Vaiala. And not just a player, a special player. Anyway, ia na tātou o mai la ia le mea matautia le tula i Samoa. Whaafonga mai i lātou uma o le ainga, lātou te langolangoina tui le epa, ma limoni, ma le HRPP. Listen very carefully. Danga le tala le te tau na mori atu ma le whaafonga Samoa. E te i e o talinga. Ua ma lepe le HRPP. Toi whalongo whale rei. Ua ma sofa le hero PP. Ua talalau tasi le HRPP. Ua taape. O te le whai atu ina ia whaaloto i titi ia te oe. Le aia se tala o te whai atua i mea nei o whainga malo ma upu whai se i o lava i whainga palota. Po o le sui fo i ata mo e tau wā malisi sui e se se aisea. The analysis is professional. Io. O le whātūlanga ina, ma le tilo i tutonu o mea nei, e maninoa le mata o le vai, i ale ata usavea, lana e whaile whaelonga, i upu whai o mālo ma le university, whaile whaelonga e mārama lama le tūla whono, o winga o tangata palota, ma mionga a sui, o le ata mumo e whai masui, o lea pati whai, po lea vaenga whai. Nā la utou whaafonga mai. Ua malepe le HRPP. A o lea lava e whaatalitali ma o tangata e lango. Lango pongisa. A o lea fo i whaatalitali le whainga malanga e o e su tupe. I Sydney, Australia. Whalonga le. O le mea matautia le na. Auto se sila iei. Ta lepe lava e le HRPP, lana lava
tula fono whaavai, ma lana whainga whaavai au tū. Ta lepe mai hai lunga, i tu tonu, wha te ara Palestine. Wha te ara Palestine, ole HRPP. Sui le Palestine. Sui le komiti whafoi. Nāle me lau iei nei. Wa tala lau tasi, wa ta ape. Upu ia. Noe. Mātou tele i tala noa ma komiti lea po lea lava. Ai iai i lātou. Sa mātou tala noa ma mai ei lea nganga. Whaanoa noa. E se fulu, ile se fulu ma le wha, isi sui whaipule o le HRPP ua o ese. E to o tele ua lātou le toe o a ngai pe tesa e tā e ele ai. I le vai, le vai o ngase ngase. Lena, tātou tala noa tua i se i whalongolongo mai Sydney, whalongolongo mai Australia, Amerika, o i nei New Zealand. Hawaii, po whea lawa, i Australia. Nā, leo o ta uotu sa veo. O le mkua o walwhai kalaga, ka leo sa veo. Alanga iei, ia o mea whaata, e tilo ma mau i tu tonu o le mea lea. Nā la leo te whea tuene. My dear brothers and sisters that are supporters of HRPP, stop being blindsided. Yo, o tuti sila I mtaupu leo o whea tuene. E matautia. Yo woto eli lava e lātou le pu, malelua. E tānu ma ie I lātou, ma o te lau whaiatu la, o se stulanga. Nā ona o whailo le whangatia. Ona malama leo ta māma tina lai whaafonga mai. Na paule mea le whainei. Nā o le fu e o le tanga le tangata. A o le pisa, ma whaataita yo I le balanga fo I a le fast lātou ia ma lātou me whai. Tau ai maa solo I le vale, a leo o whai atu nei. E tongi lau tupe ma lau maa ma velo le aso. E velo pongi sā. Hero pipi whaafonga mai. E le toi fo I mai tui la epa. E le toi fo I mai li moni tonu I nei. E toi whaatū se whainga malo. Wata ape. O isi vai pule. Wa le o toi o iai. I lātou fono ma lātou mea nai whai. Ai ia au whapena atu I atu e ma le alofa. I nei mautupe o o sao ma whaal mele ma le ale mele. Ma langa mai whafo. Wale o toi iei ni whaamsinonga. E tongi ai I tupe o a watu. Nei ni mea, lei ni atina. Ala e pisa I atina o le tasi le miliona le polo keti a Samoa. Talo fai. E le tau muri pongi sai pea. E ta tau, ona e whaafetai mai I a tau. Sui uma o le HRPP, le ngata I Samoa. Au nei, o to se sila I e tato porkalame tala no mai Samoa. E tau tala sao mea sa vele mea tupu ele mawhanua ma mea umana. Ele se pala ai nā mea walanga lau tau tala la mea tonu to sa vali lunga tu la whano mea nei o whatsa lau. No fo mai mawha whaun whapelo lai so le inai masina le te whafonga ele I o le. O nisi o whaipule. Ua lātou tala no atu I atu le pa wha ma vai. Alu ese. Ma tō whinga ua leanga le pati I ate oe. A o le wha malu mai le aitu. E lo le etu le pa. Ma le tō wha le ala. Limoni. Le whaipule o whale atal tolu. E le toe anga vaa e toe o mai. O ni sui tau vaa. O le palota tele le lua afe lua sfulu ma leono aisea.
Leanga fo I lai whao fiufi. E nā mai I la ngona o tangata. Ai le whailo le mea sao. Nā me wa umi ai ona le wha maoni. I le HRPP ma ona tangata malau supporters. You are disqualified. E le mawhai ona toi aveo ni sui tau wā. I le lua afe lua sfulma leono. Ai se a, leanga ua wha maonia soli ngā tu la fono mamafa. Contempt of court. Wha leanga. Ioe. Ma upu vale. Ile wha amsinonga le atunu. Contempt of court. Dewa maile wha I unga fawole. O le wha amsinonga ma teu te unga wha salanga na. Lima fetala male tolu tau sanga ile whalpui pui. E o tula ile tebile na. Wale mawhainau. What are you going to say and tell to the people? La whawhewhea. No tō e whaamatala. La le mea le whai, le mea sao le teimire nei. A tonu e toi tau whio lolo ai. Ia rau tala le nā. Tele ia sui o le HRPP na mātou tala roi. Sa bo, male a nganga whiwhia ma whaafitai mai mai. Alo sa vea whaafitai I lau tautua. E le alo. Le alo. Ai tala noa fo I le mea le substance and element and the truth. And my analysis are. Tua sa o le mea tala noa tua. Nei ma se se. Ano es. Wa moa se hava noa to e tau fono ai. The HRPP. O le pāti le lei. Sa iai. Aia. Ina ua umi tele tau sanga. Wa moa le malosi. Ma ua whapena ai. Ona le to e kealo I tangata. Na o le salaloa. Fe ngaui. Ma fe ato I le awala. Ioe. Le ala o whaitala tu ia te oe. O le I unga le nama e te tauloa. Aru sa o lau tupe I le tau singa o lau whanau, ma lau ainga, ma pili, ma mea uma, whaalavelave o le tau ainga. E so ia. Ioe, le tau muli valea, ma le pongi sai nei mea. Ai le manuia ai lau ainga. Ai wa ai loa lo tau nunga. Ia. O le utu wawai atu toe 15 minute o na tale o lei tū lai lima. Ai whawhitai Samoa. O whaatasi maile o tua whine vai atu o na taulangi ma o na mamalu. Ia o le fionga I le lino mai awa. Mai na vai o le sui o le Radio Samoa. Ia pia. Ia whatalu whatu mo le nganga whaaloalo. Moe o lo manuia oe. Ka I au le lei mai malau le pistik I le nei fo ia o huli. Fa moe kele I alu fo I o e moli nuu e feto ai manisi fa amsinonga. Ba lor soi fo manuia. Ia, talo fa lawa fionga le atawa. Ia, po lawa fionga fo I sabe pesta. Ia, mau suafa e tele o lo o papenao na fa mawina e restala o le nei atunu. Suafa matai, wa fo tau singa o ainga nu ma fio anga. Ma lor soi fo manuia I lawa fionga. O talo fatu fo I se tata o tunu o lo mai mo fa fonga mai le nei vaenga o le afiafi. Ia ila tata o por kalamele nei e pe o na masani e asolua mastofi. Malo, whaftai, whai o le Faiva, I lau fionga lilo mai awa. Sa u whiwhia lava ina ua tā wheloa I le nāsu. Ia, whatasi e mo si utua. Pangalea, o te watu ele e watuola, watu pa utu pese manue mo, e se luas fulta lal, ale fionga ia misa. Ia, mara uwa vai atu. Ia, ua leina uma mai marisi tuon mea lau kilo mai. So le mea ka ki mwe tau fale atau tau sa ve tau ukale ro e fa I to ino mo lo matua a le no fanga le tatu te felo ai yo le malai o le si ngase ai yo le tunu yo na ngase e tula I mai ya wale pui ngora ya tau a me se fo yo mesina o fanua ma suafa o le tunu na mai la le tau matau Ia, solonga manuia lava vange sa ngoanga la fionga le atawa o le matomata upu o te langa lava e nisi le fai unga alfa masinonga lua felua tas. I lo mato fanua. Ia, o le ala le na le wato e fai ele matau.
Ia ai ele o alu whangasolonga i lo malam lama anga. Ele o iai le whangasolonga fo ile le masani e sa vea. A whape umal whai unga sa whamasinonga ia ona apili lea. E iai le piliota e au mai le whamasinonga e apili ai. Pe a whai ele whamalia ina le tu o le manuia. Ia pe tai ia o le matau whamasinonga. Ele aise apili. Ele iai foi se tusi foi lele ile presidente wa pena le whaatanganga le presidente mwhai ai ona toe la langa se mata upu. Pe a whai watu ana ile aso le apilia ile i whaia se apit. E a peita ile iai se whaatanganga le presidente. E a matua o le mamlama pen whawhea ona toe o mai tār sanga. E ala mato mata upu. O le whanua lava. O le pula o le whanua. Ia o tangata lava la na mato whamasino lua whelua tas. Ma o le whinau ngā whai ale la na whinau mai ele lua whelua tas. Lea whai wa mato toi whinau. E pe o le whato aso e su ele mata upu. A wata atia le unga le whamasinonga. Talo fai, ia ua pei o toi o i ulua i ilo i longa o le mata upu. Aui lea, o lea whaatati e whapena. Awa o pili nei e luas fulu e tolu. Lea wa lai o na toi a fua uma le tele o nei mau mea. E o lava ele vaenga fast food tolu ma le fast food ma le whao. Nei pili ma teu unga. Lea sa matala noi ma le sunga i le pale i o le officer city o whainga palo o afo i o whaamsinonga. Ina ia solo ia. Ma ia ta oto i langa tonu ia whai unga ua mai ona whaia le ele upu foile le arrest to te Carter. O lona wenga ua wha malo lo le lei le whai unga. Leanga o whai unga ua umana ta oto mamali lia iai. Ua ta oto mai te sa. Matunga mau. Ta mama tutua. Tina matua e o lava i whaamasino na lato whaia i unga nei. Oi e o e koe eri mai tangata nei. Wai whafonga i o le melana sa o le matalanuanga. Ai wha mai pali. Au te mana tua lava le ataua. Sa tasi o ta whaatalanuanga na e sa unua mai e te au. Na whai pili nei e au noa male malamalama o le ama saa i le toto o Samoa. Ma whetau wa i le atunu. Lea la ua tula i mai nei. A sila i mea tula i mai ma whioti e tangata. O le aunga lava ma le mafuanga. O tua oi o whanua. Ioi. Ai o le mea la lea. Ele i malamalama tangata nei i le fausia o le tula whono. Mai le nata i mea lea lava e tau mawhai lava e tau whaavalea ma tau whaavalea. Talo sia. Ina ia iai le malo si anga le nao te unga o le tula whono. Ia aua le i o Samoa i se mea whapena. Ale o tupu. Tātou te le mena mia. Ai malo foi le on sai. Ma whaftai atu. Awa tātou o tusitala. Lea tātou te o lava tātou te tū. Ma whatau tō i tātou oni moli mau i mata upu. Ao tātou ainga. O le mea maria la foi se matou. Ting le na whai nei. O le lua fes fulma lima. Na whaamauni ai le tofinga le malo. I le o na ia le swafatanga loa matua. Lua o le whaamsinonga le na. Whaamauni ai. I le whaiunga le whaamsinonga o le la si o le lua fes fulma lima. Le tangata o na ia whanua ma ele o solaua. O le mea la le na matou pini ai nei. O le matou application. Ina ia whaamaunia loa, taulangi ma whaalupenga o le nu. E whaafela toi o mai e te mai i whaalupenga. O le no nofo tangata wa umana whaingo le suafa, ma ele. Ai wha mai, e pule mai o mātou taulangi, ma mumusu ai e whaini whaalupenga. Ia, tāti e whapena, la oi lima ma au o le whaamisinonga. Ia, whapena fo ia se whai unga e muli mai. Ai, o te loa lava. Ia, whai a pēle, toa whama le whinangaro e lewe, e le o iai fo i tui valea i o. A mai lalo fo le nai mana i la o whalongolong. E le umini suenga, Ina o te whalongo tu lava. Ia, ta tia lava i ta o tonga lei. Ai, ta tala noa. Se ofisiri atu. Pe ua mali lie le autu stala Samoa ma le tātou asosi o le Jaws
I le whai unga ma le te iala ua mai o le Blue Book o le aso mō le fontanga lea. Ai whape I ona tātou ngā rurue whaatasi ma le MMG ia ma lātou ta iala ma tu la whono whaata o to mai mo le autu stala Samoa. Ia, lau fionga le ata ua le sa maua fo ile fontanga fo ile sa uta ua pe ama se manina yaso talua na uma fo fa malam la mamainga el komiti. Ia, o le tūlanga le ai le tātou au whaasala lau ma le autu stala se tātou utunu. Ia, ona tusia tulola ia leo le tātou presidente anga ele tumaitai palemia. Ia, ona toi au mai lola ia leo le isi lau pepal na le tātou so upu I le tātou chores. Ia mai tātou whaerau whasalau. Ia e pei wa whawhaingo fia meile ngana ia o loo iai lava ia le tūlanga whailele o le o papui pui ia e pei ona iai le papui pui le na whalau lau mai. Ia ona maua lola le fontanga fo ia al tātou chores. Ia manisi fo i o sui o I lātou o loo I tonu lava o le li o lea o le vaenga le o lo lātou fina wina le mata upu le nei. A ngai o I le komiti whafoe o le tātou o I tūtau whaasala launga o le tātou whono. Ia, ona whai mai lola ia lea, o le a maua tātou peso ta inga whaale vai aso e tala noa mai ai. Ia, ai ua consider, o le ua tilo fo I lātou ia matoe va ai iai. I mene, ia batoi foi le lātou fautuanga I me sa whaatula ia to le tātou asocio tu stala ia male au whaasalau. Ina ia mawhai, o na whaamatangatanga mai matala mai nei tūlanga foi o loo ai o ia tuai le tātou vaenga le au whaasalau I nei. Ele ia se mea whengale sawe le atau a savea. O ia se tūlanga foi le papea mai. Makala uma mea uma. Le aise me ele ia se official press conference na mai ma se whaamatalanga o tu ina mai ia e whaapea mai ia tala mea uma o loo whaatali pia la tātou ia po le mea o lea ua malie wai o uputa ua no vai ei ia I le tusil nana muli mai e whailoa mai le ngana whaingofi ia o loo tio lava ia le Commonwealth I o ia ma le overseas media Ia au tātou I nei, ia o loo whea ngaila ma le tātou komiti lea I nei le tātou atunu. Ia o le ala na, ia o le sanga ia tātou suisi nia, ia manisi o le tātou asosi foi. E tātou watu ia le tālo sanga foi lea. Ina ia mawhai o na tala le mu mai ia tūlanga foi o loo whea mana amia. Ia mawhai lo atu lo tātou foi fa le fia. Leanga ele o sabali tonu ai ile ala tonu al fatinonga o tātou ngarwenga. E pe o le ua whai ile tūlanga foi lele o se mea ia le lei, ia whaafai fie, ma ia aluai lunga whaapea o le official lea mai ile Commonwealth ina ia mawhai o na sawal valia e social media o le awala whai fie ma le awala le lei la toba ai. Ai ua sipa e se ai tātou ma le track o le whaatinonga o ngalwenga ia la fua mta iala. Ua lima ta ita inai i ngalwenga tu stala ma le au whasalau. E le ngata I Samoa la langi ato. Ale ala la yo no fia tala noa tu mta upulea. Leanga e wha pa ia mata ma whaati ngā loto ma whaati ngā talinga I le tala noa le nai tala noa I le komiti lea whaafoe o tāpenanga. Le iei ma le vaenga leo o le tilo o le media ma le tau whaatonu ina o le tātou ngaluenga o le asocio le au tu stala ma le au whaasalau I Samoa. Silsila foi. Ne I alo whanga ma whaapea mai o le Blue Book po o le Blueprint lea o le whaatautonga e malo le Commonwealth o le awala e whaatino e whaasalaunga whaapea nei mo fono tanga te tele nei faa fono a le vaenga o malo le taupulenga. Ai ua whaapongisā I tātou I le tilo iai. Ai se ala na lai ona o momori ma fōa I le konkalate I le Australian Broadcasting Corporation.
ai tali mai iai le Australian Broadcasting Corporation a Australia. Ka mole mātou te le fia papai iai. La e malmalama. O le mata upu le nā, e ta tau o na tui nātu le whaamanuianga to the host nation. That is a privilege to the host nation. O le mātale noanga mo le fionga. O stasi fu o tātou sui tu stalasi nia sa vea fu ima Palestine o i tātou. O le tātou o sosi. Le fionga a whamui nā. A pulu lanspolo. Na ofisilia tu loa e tali mai. Wha mai. Le atau. Tasi ale upu leo te fia au te loa e wha ngā iei. O le whaina elo mai tangata. Ia i tātou mo le tātou sosi. O i la le whaina elo mai. O le malo. O i le tu malo. Ia tali ane ia i Samoa. E pio le nganga. E le whapea tā te si ma ta ma e ai lo ta whaanoa noa. I se vaenga te tau ai. O na toi fetu na i le tō whāma le whautanga. Ai o mane i o palangi. Au ai o mai whailanga le benga lea. O le wha liwina o tala sa whai ai le whontanga. I le ngana Peritania. Ma mamori ele sa vali mota malawa. Ina ia malama lama sa moa mana i o tatu māma tina mātua. Na wha au tū i ai le whono lea malo lātou lumana i moa taia. Whai atu ai whoi i lau whionga li luma iawa. Sa le lava lau sau no ngale ya tawa awai o le tūlanga tā ua ni te uwha pia e tātou te nau nau no le ase tu e sisila foi. Moni au o le tātou le host ia o le tūlanga atoa le whatatianga o le por kalame o le whaunga inau o tātou whasala launga ma tūlanga whapea. Ia o nā ua tau tala mai Australia le tūlanga tonu lava o kā kou le pū le mea i nei. Yeah. E tilo ma ba ai i le melea o tātou foi le e tali malo. E te tau ana palasi tonu mai le whamanuianga i o tātou lunga. Ia, ai o le whanoanga tele ale ia tea nofo matala tala ia le. Ia le mata upu. E tango nei i tala a poloka nei whasalanga. Lea mo na i o tātou tangata. Wa o le tele a o tātou media. Ia e tele na whasalau le ngana wha Peritania. Ia a poloka nei la o issues po o mata upu onga mata upu o lo o mana o mia vave le ngalunue mai o tangata o atu nu o le taupulenga. Awai le whapea e whakula i se kai o se malo sa lola ia leo ia whakula i anga o ia mga lua i nga o ia. Ai. Tai ta i o le malo i to tonu o le fono a malo le taupulenga na o mai lola ia leo i unga o fono na e wha malama le tata o atu nu. Ia move tangata, tai peila le climate change. I le tūlanga o le suinga o le tau, pai titi o le whaleanga ina o le osone, le susunu mo kasa o malava, o ai e whatino mea ia. E le whakingo ngā spalemia masa mingska. E le ai, e whaatino e tangata uma, e te tawana malama e tangata uma. Mai se ia o mata upu i tangata, mata upu le saorotonga, mata upu i tamaitai, o le youth, o tātou tupulanga. E le whapea ngā whenga ngui ai o ka kai e usufungu. Ngā wala i leo na o la tau e malamlama ai le ai. O whea mea i tupulanga talavou. O le luma na i na o le atunu. O tupulanga talavou e whala patonga e inu uma whio anga. Ia peila o le tūlanga le na. Peila o le tūlanga le na. E langona i foi le tūlanga foi le savea. E langona i le whanua noa. Awai pei o le tūlanga tonua le nā le olo o tau mawhai atu ai. Ina ia mawhai o nā maua sa tātou wawanoa. O nā le tāua ma tā upule tala noa i ne funtanga. Wale malamlama anga si tātou atunu. E le whapea ngā le kaufu o si o kako aku muu ma keu ko ngā la au ma vali le mea. Ia nā mai lola ia no whanofu. Ngā o ala i o mai atunu la malama la tau sui su whono ma o e wha malamlama o la tau atunu. Ia. Ai o mai loka ko la fele media Samoa la tu teli poti mai i la tātou lavanga ngana ina ia malamlama si tātou atunu. Peo, o lau titilo na iai a whai e tapuni. Wa tapuni a fo i malisawa le malamlama anga i o tātou tangata. Marila, awa o le melena o tau whai atu ai nei. Ana tātou le tilo ina ia manuia le nei whontanga ma iso na taunu unga le lei.
e tasi ale me mwhauna whai. Tātou sori tū, e au tu stala uma Samoa. Se isira sila la ia ile pare mia ma le tō tele o le mamalu o lātou leo lo ia ile malu si anga ma le minsta. Minsta o sota inga, communication, langa o le iei te ngata i tutu mai tua. Sa ave ma minsta le na vai tau, o lea he whai na whai a lātou pisinisi tono le. Il teimi sa ave i lātou ilisi paia inga atu le pamala na vaenga. Lea lau tu la mei mea nei. Se isi sila la iei, se manu a solitu ai alu lo tat e faifo le fono ala o tatou sava vali i lo tatou le mali li tu so le o mana o ina e tatou wifo atu e fatino le melea ai fa inga elo mai i yalo matama whanau o Samoa ave esel tatou wai ata tau tu ina atu le konkalate lua tesi ma le 5 miliona e fai ei fai ngā palangi atu tu mai e isa mo sa ave minsta o le pai inga nai tua lau tala li lo mai ava. E le nofo le lei lo loto mo lo uanganga. Ono lo walofa ia i tato. E umane i opa palangi ma ave tupe. A o sina vaenga fo i tau wha amanino mai ei ma wha amamlama. There is a little percentage or a cut for us. A o le tapu le wau mai. Wa pe i tato o ni meo ni tangata ese. Wa toi wha kolone e mapule wha kolone i tato. E tātou lava tangata i tutono le tātou tunu i le taimi o onga e nau mi ai tātou. Ia, o le tūlanga nā pe a tātou tilo ai e lea o te leo mtaapule nei le a tau. Awai e lo fo le tūlanga e masani ai. Ia, asa uma le ngofo ale MMG le ole o kala ma upusa. Ele ngofo ale MMG wala awa ko mai le la kala le fale le al malo mai fala ulo atu o le local media ya nga e li poti mea uma manga lulu e tono tata o tunu ya aina o wilo a el tulanga le ina o faala wilo mai el tamai ta ifo i CEO wal mtanga wenga o sota inga pe ona ia fronting ai kako press conference le asolia. Le upo ale fa mai ele se fa inga foi le pe se fa inga fa ala tu o tau batu ai. E ka siar ka mai o MMG o kai lo uma sa ngai for South Pacific. Sa tato lo uma le natulanga na iai. Ai sa iai le manatu foi lele. E a fa yo ni me watu na. Ia tia ina me a le alo ilu mo tato sa. E te tau na amana ia le tato local media. O la foi e tapa mai langi a tato. E fa fena apa atu sa mo ai le media. I fa fo atu o tato watu nu umal tato lava au fa sala lau ele ano ye. O la le to inga me. E o sa ve ule. E o ala langa I fa fo wa le me le fai nei ala langa I fa fo le ava no tusa. Ile tulanga fo lele awane ia I se si e tu ua. No one's left behind. Yeah, o le ia tau. O mea uma e pepese ia so uma. Ala lan me le o fai ni. Yeah, o le mea kongala na e tate tango fa angalo. E fa angalo lo tama fo fa ngai. Se le manui o le mea o le anga I au ona ia so uma. Ia matama fai na ia fai na mal lamal tata o tunu I mea lo tupu. Ia ai o se me te le lava o fa mati el tata o tunu. Ia ai pe e unga I se mai ka ko. Ia talsia. A o le yo o wale ko anga va yasu. Ia se si tulanga foi le awale fono foi ia pe o tala na mai e mawhaianga saule update I vai aso ia e toe nei. Ina ia mawhai ona longo puyeli I pēn tato au whaasalau mal tato au tu stala I mta upu mai se lava la. Ia pola se tonu le lei o le ai ia e of wai e tau whi ona mana ia le tāle sangato tato so sima masi vaenga na nga I atu. Ia e toi tu atu lava ia se whamtalanga. E wha ai loa atu ai o tato whi mana onga ma le whainga o le tato ngā ruenga. Ele o alu lunga o ala fua pe fai o tulanga le la fai. Ia pe lo te fa no anga le na ai na o fa tai na o mai le last update o fa tanga le accreditation mo lo fionga ia fa pe foi o le telenga ia au tanga fai. Ia o se me le na ina o maua o to media passes
ma mawhai o nau tau malanga. I lea taimi pawale mea o la lava o tilo iai. Wana o sina tama i saolo tonga. Ai tuli fo ile tangata i o e alu e li poti mai na saula ia lea ave i le media center. E tau whaasoa soa mai ai ia whaapitalang. E whaafewhea na tātou maramlama. E ese la ngona. Ma a ngeli e tusi e le story e lea tangata ma lea tangata. Tilo. What is the perspective? How do we analyze this? Is it a human story? What is the element and the substance of mea? Mea la reno whatu. Ele tusa mafo umo tangata tusa talamula whasalau na o widal ni ngā ruenga. A o lea la e whainga elo iai. Mai o lesi tūlanga sirina o whanonoa. Lau whionga e lilu mai awa. O le talinga mā lo le nei. O le atu nuu atoa mai e mātutua se i o mai le pepe le whātu a whanau a nafi. E o lawa i tamai sa au whai atu le tala le momo lo loto. E vele vau ma se i matofu. To ina maolo mātutua i a tāwhaala. A o ta maiti e tau whaapipi i makolosi i a meo pepa o meo fua. O whaapela o tala, talo whai. They expect us to be like this and bow down because of a special event. A o le tuai ngā whainga la le whai i tātou. Wal sirina, leo o mantangi mai i lea tunu. Alo whangia. O le tātou tali ngā mālo mō Samoa ato. A le whai na elo mai i mea i tātou te whaia. O la se le lei o lea mea. Whatua i la ngai whati ngā talinga, whati ngā mata, whati ngā loto, i le au wala. O lea la e sisila, lilo mai awa i lo whanono le whatu. Wa tātou tūto tasi. Wa uma pūlenga whakolone. A eo o mai le teimile nei. O lo pūlea whakolone pe i tātou. I whatonunga mai isi malo. Ma o tātou tangata i le mali li e vave i ai. A o le whetūtū na i o tātou i eile malo si angam whai. O le whatino tala noanga i le vālea. Sa lele lava la sa noanga sa vea. A sisila fo ia i atu i inu. Mafio anga. E o le mea fo i sa manatu ai. Whapea aina o nuu mafio anga o le pasi mai e whai ngā malanga. Mai malai wa lele anga i atu ia pia. Awai ele mai loa pe i ina sesinga i nuu i tu. Ai tanga ai la e alwakwa i e kau whala kai o soi whai kua. Ma kua keu whasolo a koa. Ioi. Ele eise isia malolo. O le tulanga na. E tawa i ona whai matepa anga o le tatou malo ia mai la tau fo le tatou komiti. Tilo le tulanga le le tatou atunu. Awa ele aia, savea, ele aia masa kungu o Commonwealth lingi mai le 5 ono. E pei o le mea lewa whai Samoa. E host le village e kasi le kungu e kasi o le 5 ono. Ei masa mea whape nganga kupu mua. Ai alu i New York e ke la kuanga le fua Commonwealth lai hang mai ei. Ia, paulanga, ele aine me ke la kulengu ia wa mako ni fastouta. O fastouta Botswana. O mātou wale pe ia maka mai APC. Ia, o mātou la Botswana. Ia, o le makua sa uniuni ai whai ia mea ia o fua o kwai ninga kuilunga. O nā tulang whalele o le ti munga ia nei te o toi matafi mele te tai o mai le asu. Ai o le tulanga na ewa ai na isi a whiong. O le matua nga ia e whaatino. E le i kupu. O la ukilo e le i kupu mua i se atunu o le Commonwealth le mea e host mai ngā akula ia lea e tu mai ia lewa maua le whamatalanga i malie e pefo i na whasalalang mai le News TV1. Ia, wa na whaine. O lato atunu. O lato atunu o kana. Ia, ai lawa wa whaine. Wa whaatangi o le UN. Ia moni fua. O mai a ka ngaka ia o le akungu le lai whengal renga le UN. Mo moni mai fua ia lai hangi i malie. O se tūlanga le lei. I le lai mita o na lai titilo mai o lato atu nuu le wa malunga whata ua atu le whianga lea. E pei o na vai mai e le tato Samoa Tourism Authority. Ia, a whaila o tūlanga ne ia na i lapese ia le mea le whawai mangua ai. Kako mea al mea ele le ia ai o le whawai manua. I le tūlanga e pito i tā ua asa vea. Tā ua tele. Langa la o whasalanga. Ele uma le whono a whai ngā se mic ma se sound system. Umai na ai a whai e pue. Ma whasala wina tu stala my different ankles. E pei ona e tā ua o stories ia.
Awa a whape sene kanga ko kasio. Ole mea ala ele ai kia kanga nga sawale o ia fa ele whape na le whainga o tatu ngarbenga. Madila. Mai le ai se usui momo e ke ngofo makuri whape. Ari oi whalongolongo a sawala tangata lai. Pai mai ngawala kula ngau le vai o se ngai ole. Nga e ngau ai ala le vai o se ngai before. Lai le sa o se ngai lai ma lo si le vai. Kusala wai alu se ai ile mea lai li po i me ele tangata ele whape na le ngali ale media. Ele whape na a e no ko le whamasinonga. Ai whai mai. Ia e se fulu iwa tau sanga le tamala e moria. E whalongo I kongi o se fulu iwa tau sanga e sau whaifa ko I. No whalongo kwa pe e lusu wha tau sanga le. Alu leo le ali poki se fulu iwa e alu le ali poki e lufu wha. Pea le mea sa. Pea le mea whamasino me le mea sa. Ol mena e tau ona ia I tatou komiti. Malama lama le tatou ngalwenga ia tatou ta iala. Madila. Toi lua na I ofisili a mautou sisila la I leango mele. No mai nei le Telegraph I Samoa li poti atu I le leanga. Ma le le tāpela le leo Samoa I o tātou whaletali malo ma pitanga. Whasara lau I longtona ma engelani ato e whaitau ato I le atu e lopa. O aina tā ngofi atu nei to e whaasao sao mena o le media Samoa. O tau sisila la e. O lai no nofo whaafonga la tole. O lai no nofo ma whaalongo mai a tā ua ma tātou ia tātou te sa I le mere nei. And nobody moves. Everybody is silent. Why? Ai se mo o tau nofo mai tau te le ngona e le lofa mai. Le mātou tangi atu ma apa atu. Awa e uma o tangata na. Aoi tau te apa ia e momori le savali a sa mo. Le ala e leina whai atu lau tala. Paola me o tasi e tu lepa. Eo e whatu atasi le me sa o tu lepa. Ti ngāre pe pelo o tu lepa mare se seo na me au mai male la pisi e la umai. E sau atu lepa mna o tala noi la utu stala. Ai sea. Na utu stala e momori le savali. Ai ha nofo mai nei lau wanga ia. Ia na opula na lau tala no atu ai. I lau o fionga le tamai tai. Pe o e la ngona e a la pe usuru pe se la pe e la ngona mai e ta ita. E moni sabea. Sa alo e foi la uma fau ile ina o tupu le mel nei. Ile tu langa foi lele. O le me pita ta ua e le vai ma pe fatua na I ele tanga. O le me pita ta ua na faile pa lo ta lua fe luatas. O le matua ma lo sia o fasalonga na silsila ele tata watunu. Ai ole winga fana ya la yona mana o tile pa felanga press conference weekly press conference. Nanga lai sila fia le lei estui. E kasi ala lua korkala, alwaku ile stream, ile chano e pu e umai tangata. O le tala ma le upul nai ma whaio na liliu e le loto, ma whaio na sui e, whaio na malama e mwhaio na pong sa al tangata. Ai o le tu langa lale na, e ta taua na o lea e pe ave al whatua na, o langa le upu alia. Ma e se o le au whaikakala ngai o mai e sungi la ko news. Ele lo e umane lo se sauninga, ma se mea, wa tua na il taimu, wa mou le sauninga na whai. E fo ia kulo le whali, e meriko wa inga ia, ngā mele mea, o la lau tala whamtala i. E ngā umma le mea e laku whale whamai e ngā mako maka ku TV. Mea umma ngā mako maka e leo whau saungoa mai, malama umaku I mea ia le mana na oi. Ese le matautia. Ai pe o la unoa na e leo iei le whataua, ai pe o le whatua na ia. Le ala yo na tupul mele a tanu foi o lai tamu whaila tau I le tūlanga whaile le sabea. Ia tasi ale le mea nga I mai ei whasana launga. Ma mea uma. Ia ai pe ia o na uta ua. Kasi anga, ngā le mea nga e kuwa le camera ngā le kamaloa ngā e kuwa inga e pui. O le tātou media, ese platforms e o mai e iska ngaka ma media outlets o mai iska ngaka. E ma whai ona lātou whamtalaina lea mea. People's Forum, o le talanoanga ma to olua o Minster o mai, vai tasi nā whuntanga le. O talanoanga I mata upu tautupulanga talavou, leo lo iei le fola.
mo tupulanga tala wa ule fontanga le nei. Mai se ala le leo tangata ina ia mawhai ona mawal sa tonga le. Awanga isa isa ki, awanga ka ko silence e peo. Mele le leo kako yengi kako ngu fatoro ako. Ya e tar se isa bea, ta waya nal pepesea. Ya, so an mai langa ngale atua ina ia mawhai ona liu le tau whai le komiti a mai se foi. Ya ole tulanga olo ia tapenanga o tato fontanga mo tato of asalap. Ona o le tātai bi, au te fia fesili atu walanga o te idaile, te milana na whaila por kalabe i le aso tōna, i ma le tano awa, ma le matau tia o le mea ua, tua ia e fo ia le tō whai a mase, Mahonri Swoga, le whai a onga ulu o le tātou au o le manu Samoa, ma morianga e ono le lei, o lo o whamatala mai i le pepa o whamatalanga leo leo. Ai whai ini te neiti o lo tua ia ini a mio o ni whainga a inga whaasoli tu la whono. Mani te neiti e ta isfuru ono tau sangapo le la iti fofoi. La sau sila iai le nā mea walanga o uru talai ma front page ai le newspaper o le Samoa Observer. Ma usi sile lau langi, maise o lo tusi le ngana Peritania. Ia ma o lo maua fo i lunga o le website ma le upenga ta whailangi. La sau tau whaalongo tu i ele matau pule. O le uputa ua e whaonga i tato o tustala o le masalomia. Niwa. Masalomia. O allocations nei. Ia o lo tu ua iai le fionga ia mase. Ia matulanga fo i molianga. Molianga ele i whamaunia sabea. Ia, maliela. O lo tu inatu. Iai le aso e wala awa e whamasinonga, o mea moni ia. Iai le aso e wala awa e whamasinonga, o whaeloa mai le whionga komisina sao, o lawa iai molianga. O molianga e mawhai ona molia le tangata ina ua iloa e leo ua lava mau e whaasanga. Il tangata lea. Ia o nā mailo le whamasinonga. Ele i whaamaunia le taimile nei, taimi a koa ngai ele i whaamaunia, se i wanga nā lava. Ua whaile whamasinonga, whamaonia mo li mau, e le whamasinonga, ua soli le tūla whono. Le whaile lana whaiunga, lua, ua mai le whamasinonga, ai i oe ina e le olo omolia, e moni whamaonia, sao ia tu ua inga e whaasanga ia te ia. Ona whatua whaifo ile le whaiunga le whamasinonga, ia pe whaamaonia le soli tūla whono, pele ai. O le taimilale nei, o le mea moni le le taimile nei sa vea, ua molia le fionga ia masi. Na walu i whaasalaunga ele alofia le tūlanga. A o loo iai le tūlanga whailele. Ua molia ona o loo maa salomia le taiminei. Na ia whaia ni winga whaasoli tūla whono nei e peo ne e tā ua. E iai molia ngai ono. Lona winga la, e tu ina atu le whamasinonga a whamaunia. Whamaunia. Ai ako i ngako le whamasinonga ele whamaunia le moli mau. Ia matoe au mai e whalea o ngā ina molianga. Ia. Ona sa o lea o le finau pe afai o lea wa lea le Itali ele itulai masi. Ele Itali pe ioe pe te e i ona monianga. Ma dila. Ia. Ona o le lofa lava fo i le uso po le tō whafo i a mase ma le manatu fo ele iai sesi e mafau fo wina i se tai au fo ma se pogi sa whapea. E ono o ni tu ainga tua inga whapea i se tangata whapea. E tātou te mawhawhau e mamau ese o tātou loto ma mawhawhau e ono tupu se mea whapea ai mese i tu ainga molianga whapea. Nei, ia sa o le tala, innocent until proven guilty in the court of law. E tātou on sai pēr ma tātou bāwa ai pēr i le ngā solonga mani taurumanga o le suenga o le nā mata upu. Ai, na pauna o nai mata upu no o fia tala noa i la ua fionga. Ma ua mana ia fo i le whaafonga mai a lea tunu. Tere se tātala noa i le aso tofi. Ia mo le temi nei, la fo atu i la ua fionga. Tawalunga mai le tāpolo kalame. Ia, ona tātau ma vai ai lea, ma le ngā whaaloana. E monia au sa vea whapea atu i le tātana noanga. I le mata upu atupu mai a mase. Mua, o lea ua whatoala talata i le tumutumunga o le ngalue a mase tono tato au la kapi. Iela. Ua iei fo inai suinga la iti o lana tau mwhainga i
i le tūlanga lea o stangata sa whinau mai fo i le tātou au la kapi. Na mamao asa tātou langona, ma se mea tupu whaapea i le whaia o ngā ulu o le tātou au le man Samoa. Ia, ewe lea, sabea? Ia, ele asa se Faiva ma se mau pe upo le tātou atunu. Ia, o le mea whai o leo tātou tātununga, ia, e se foi le mea o lo tupu i tu atu. Ai o le atatou maua le atoanga. Ia, ele whamasinonga pe a whai whamao ni amolianga o le. Ai, e tinga alofa foi. Awa o tātou uma lava savea, ele ai se tonu masao e luma o le atua e lan silafanga. Ia, ai pei o le tūlanga lava ia. Ia, e ao na whaia le mea mi tonu i luma o le ali. E ala lea i tūlanga wa tūlai mai. Ia, ai o se tāpol kalame le mo le nei aso. Tātou le manatu tāte whailoa i lo tātou ofisa le lau su matuai. I le asa tofi nei. E pei ona e a fio mai ia. Pei o le kama i le ofisa le i le maa i po si ofisa le. Ia, ai tā whailoa e la stofi te le ini si tala. Ia, ai mo le teimi nei whaftai te le lava i la wafionga le ataua. Ia, mo le teimi whawanua mai a wafo tātou po kalame masani. Ia, whapea fo i le mai mo whaafongafonga se tātou atunu wha malulu atu foi. Ia, se upu wala avale lau whaafonga anga Samoa. Ia, wha malulu atu le nei tu lau le afiafi. Ai tātou whailoa i le stofi ma le fionga le a tawa savea pesta ia i le nei por kalame matango. Fia whaftai te le lava mo le nei tawa fiafi tō whasaifua. Saifua ia ba ia manduia whailoa i le stofi. Ia le nasa mo taluanga le nā ma le so ta inga fo i ma le tātou malo o le sui o le radio Samoa ia pia le fionga ia lilo mai ava. Mai na vai ia awa fo i lo si le fia ma le whaafonga mai. Fa malo fa le Faiva fo i Samoa i le nei fo ia wauli i le tautu atu le ia tau sevea ma le sunga lauli Isaac ina ua nganga ifo le la ia manganga ifo i fo i Faiva o le atu tatu wo statu balolonga ia toi fo i mai mo le ia vanua mo le sia tatu malo fa longia i le ia uli o le so lua. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O le fitua o lele ma le fituta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanua o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Toi whatalo whatu ia le atau sevea i le nganga ifo o Faiva o le atunu uina ua awhatonu le tu lai lima. Whamalo whaftai i ngā luenga tau tu ngā pāti ai le ngā e o le la i le tai au. Ia lea fo ua ngā ngaifo ia le la ia maua se e atu i le tu langi sifo ia e nofo iai mamapu iai ia maifo iai ngā ruenga o le dei aso a malo le tautai ma le whaatotoa ma te o le ia ma la ule mamori o le tau whale ia e saunga le mu maua i le ata ma le fifia whapena fo i awai le e fia moe lunga le ala tele a le ua mafuta mai stasi fo i o malo whaalongia o le tātou por kalame o le ngā ngaifo Faiva o le atunu. O le afionga le whasida
ia tole foa pati vaine pe teia te vita. O ia o le officer sili o le tātou matanga ruenga le malo e pūlenga a wātanga te tā whao po tu risi fo i mai mo mai lo tātou tunu. Ia, whātalo whātu mo le ngang whaalalo e lau whionga le whaasina tole foa ta lolo ia pa ia i sā ma whainga a o taulangi mo mamalu a wāle matanga ruenga o tangata ta whao mai ma le pūlenga o tu risi ma lole soifo buduia ma le langi maa. Ia whātalo whātu lau whionga le ataua, ia whāpele mamalo o tātou atunuu, ia mo tātou tangata nuu, ia o loo whaafonga mai por kalame nei a fiafi, ia soifua maua ma le langi maa, i lau whionga. O te loa tā te le i wheiloa i mua, pēsa i se avanoa sa wheiloa i aiba, whe pāsi ai, kolosi o tā awala i le tele o tausanga o mawai. Ai o se whiawhianga sili i a te au. I lau tali i whaaloalo, ma lau tali malo, se wha tala ulatu i lau whionga. Pē maua se avanoa i mwhai ai o na tā whasoa, ia ma tala fo i ai whaafonga le tunu, me mua. Sa u whalongolongo le teimi na tofi ai lau whionga. Congratulations. Ele o se wala aunga e whaingo fie a wā o le poutu leo le malo Samoa. O tangata mai mo mai i te tonu. Ia ai whapea foi o na whaatino o lea ngā ruenga. Ele whaingo fie. O lea tunu o atoa. O māta anga atoa lea tunu. O na vavau ma vavau tala ngata o lea tunu. Ui lea fio anga ma lea fio anga. O a mai, talu ona e tula i mai ma avea o le officer city o le nei matanga ruenga tā ua tele o le tātua tunu. Aftai a le ataua mo le fesili, o le tūlanga le wai e talu ona tatala ia tātou borders, o te le lava ngā luenga o mawhai ona whaatino e le whaalelea lea o tātou mataanga. Ma e whaafetai ai le langolango sua ma le fisosoani, anisi o tātou pāanga e peo le malo New Zealand. Te le lava le fisosoani al malo New Zealand sa tu ina mai, na mawhai ei o na whaalelei nisi o tātou mataanga i tutonu o polu i e whaapea fo i Sawai. O lo whaanga solo lava le polkalame lea e whaatupe ina il malo New Zealand se ia o atu ia Juni. Iai mataanga i Sawai, o mataanga te tele i Sawai o le a whaanga solo tu iai il mato por kalame ia ma o lo fufuaina e whaa mai a uma nei ngā luenga i le aso tolus fulo Iuni lua whenua lima ona o le taimi fo i lea mai a ai i le fesosoani lea a mai New Zealand lea te tau ona whaa uma ona whaa tino o mai ngā luenga ia i le tausanga fōu. Malo whaftai, ala tātou e se i se e lai titi mai lava i tua. Leanga e tā ua le whaafonga ma le sila mai moa le atunu, e bese nai ta mam tina mātutua. Se tā se e mai i lau ta mali anga. Ia, o lau suafa atoa, o nai o mātua, le fio anga, o le o oina. Se i tau a pou ai, ia, ma nei e leo le tātaluanga, ai o whaalongolongo mai nei o a inga, ma e tau te basani, ia ma le e kālesia, ia lea la a whaipongi sā e whapea tā meo. E whaafitai lava le a taua, ia o loo ingoa, ia o tole a foa, ia pativaine, ia taia, te vita, o whatoa whaia loo ingoa matai, ia tole a foa, ia te sema le tausanga o tuanai. Ia oi mai i whausanga, i sa whata. Ia tele lava ia nu. Ia o mato ainga, ia iai, ia le pā. Ia o whausanga i sa whata. Sa pali i Sawai, fusi sa fotu la whai. O vaiala, o pia. Ia whapea fo i utua lii. Ia na mato ola e ai, ia a o whaiwhi a wai o mātou mātua. Ia, whapea fo i malie, hainga sa wha mausili. Ia, ma i tonu o a ai o ni we. Malo whautai.
Le lau whaalongolongo mai o wainga. E whaisi tele o wainga. Ia, o se mitanga le la. I le whaafonga mai o ngafa te tele ia Samoa. Ia, ma mita hai le lato tama whanau mo le lato wafine. Ia, ma le tūlanga mawalunga ua o ne iai. Ia, lau fo'i tau mawhainga. Ia, maisa o le tautua ia Samoa ala le neim tanga ruenga. Ta ua tele mo le atunuu. O le poutu, o le tamao a inga. O tangata ta whau mai. Ia, mai malanga si mai o tuvisi. Tātala no e ni tāpenanga o lo whaia nei e lau matanga ruenga. Ngō le anga i luma, ai mese fōi o le tūlanga o le tātou tāpenatu. Mo le talinga malo, le jaukam, iopa o malo e lima sifuma le ono o taupulenga le malo Peletania. Pātai a le ataua, o le au tautala mua i tāpenanga al pulenga i le anga i luma. Ua whaataatia nei i anisi o mātou fufuanga i le tūlanga leo le sustainable tourism. O le mātou tau mawhainga o le a ai iai pesilasila iai le pulenga i whapea fo i komiti whaatonu a le pulenga o tangata tā whao mai mua. O le ati ia e ina lea o pisinisi tau tangata tā whao mai mua i totonu o tātou communities pe o totonu o nuu mālalawhanga. O le mātou lava ia ai iai. O le tele lava o te lenia maua mai i le nei a lamanuia. Ia e tele lava i whaletana malo, ia o waalele, ia o pisinisi tonu le taulanga. Ai o le tau mawhainga o le tātou pūlenga o le waai mamau fo i o lo tau mawhai atu iai. Ia amata o le whaasafua atu nei manuia, mai le nei a la manuia po le ati na e tangata tā whao mai mua mai. I tutonu i tātou nuu, maalalawhanga, ia mamaua i wha amanuianga o tātou ainga. I tutonu o nuu maalalawhanga. Lona lua, tāpenanga mo le ponotele lea ia o ke topa, ponotele o taitai o le taupulenga. Lea tali malo ai ia Samoa ia o ke topa. O le e iaila mātou komiti, e tele ia subcommittees a le tātou task force lea tāpenaina ia le whonotanga lea. O le mātou vaenga, po le mātou officer, whaatasi ai ma le vaenga leo le Samoa Hotel and Hospitality Association, ia manisi fo ia o vaenga o le lisi o matanga luenga le malo, mātou lea nafa ma le maapitanga mo tangata o sufono, mo le fontanga ia o ke topa. Ia o loo Ma dia la saunu. O mātou le nafa ma le maapitanga. E o loo whaonga ina umalava tātou hotel si tutonu o polu. O loo whaonga ina fo'i nisi o maota malawa o tamali i fo'i ia matula whale o le tātou watunuu. Ia awale tātou talinga malu lea. Whaopopo iai ma le cruise ship o le vaala o pāsese e afe se lau tangata e mawhai o na nonofo i lunga o lea vaala o pāsese. E fesoso ani lea i le mo apitanga o tangata usu fono. Ia mo le tātou fono lea ia o ki topa. E ova ma le tolu afe ia ni potu, ia pe atu whaatasi uma ia le vaala o pāsese, ia o hotels, ia whaapea fo ia maota malawa o mwhai o na whaonga mo le tātou fono. O le tātou tāpenanga lea ia o ke topa. E te le lava le fisosoani al mālua New Zealand. E ala mai le mātou por kalame leo le Samoa Tourism Recovery and Resilience Project. O le mai le polo keti lea, le whaatupe New Zealand, na mawhai ai o na whaatau, le booking system. Lea e bokai ia apitanga, ia po hotel rooms, ia po potu e tofa whaai tangata o le au sufono mai a o ke topa. Ia, o le tātou booking system lea, ia na whaatupeina umel mālo o New Zealand. O loo mātou i nei foi, na tau nuu mai le vai aso le nei, le tima le orbit. O le vaenga lea, o lea na lātou tu whaatasia mai le por kalame lea le booking system. Ia ma o
o lo o mātou I nei I Samoa, te tono le mātou officer. Ia te soani mai I le mātou vaenga I whape fo inisi ala au whainga luenga ale MFAT, po le Foreign Affairs. I le tau ma whainga lea te tuu nai umasuinga a usu fono ia lātou apitanga. E le o se ngā luenga e whaingo fie, ona e iai lava suinga, iaso uma. O le sui mai o aso e taunu uai, o le sui o aso e no nofo ai ma tūlanga uma nei. Ia o sapotu mai lava I taimil nei, a ua lata al tatou, kono tanga lea ia o ke topa. Ia, malo whaftai, ai mai se foi o le swing o le international exchange rate I lea taimi ma le tau o packages ia tau te whaongai na ai mtoa whawhitei tele I le mawhai o nou tau whetu nai ma negotiate le nā system e mawhai o na whawhaingo fie ia ngā ruenga fo a le tātou. Ai mai se lan mele o te whatoi nei. O le ale tāua tele fo le o le whatau I nātu o packages e au fi ai le malanga mai o le pasese tau mafa, accommodation, transportation ma mea o mawhapena. Le tāua tele, malo whaftai le. Sa, o whea sa ngā lua mua ia tele I se e mai le. I le CEO o le Samoa Tourism. Se fulu ono tau sanga na o pule ai I tupe ma au nanga lau tele. Po le sa o Manager Finance and Corporate Services. It's tonu lava le pulenga o tangata ta whao mai moa. All right. Ai o te se e mai I tūlanga lea. Malo whaftai alo na winga la. Ua vāsanga tutusa le lei ma tala whia ngai. Ia le wala aunga o lau whionga le whaasina to le fua. O le te masani ai. Mai te le fau ai le tālonga lea ma le nanga ma le tautua. La to se e mela u whaamatalanga I tua. I le tāua tele o le mai moa sa moa. I tawhai fia o le naruranga. Le whatoa mai atu le Te Uila Festival ma le Miss Te Uila Samoa. Oka le matautia. E le ngātai le lale lei o te maitai. Matau sala o le atunu. A o le tuuina whaatasi ma le whaatulanga ina o le porokalame. Sa mai tauina ai I le vava ai atu I fafo. Le tau o tele o lautou ngā luenga so tau au ma le ono mea production. O ani whafi tau nina aria e mai I a poni whaale tonu sa e tilo I e tauna whaale lei a tili lumanai. A le e watu le wha malo ma le whaafitai I le ngā luenga sa whaatino langa o au te whai te tala. Nau te whaalongolongo ma utala noa I tangata. Just to find some analysis and a review of the whole event, to me, it was beautiful. What were some of the challenges that you might think it could be better for the new future? Taimi nei ele I o mai se li poti a mātou. Mariro. I le tūlanga sa whaale tonu I le tātou tauanga lea mo te tau sala Samoa. I le amatanga lava le atau. Ina ua mātou whaalongo e lua tamaitai sa apalai. Sa fia tamu mo e uma pe tau vaile I le Miss Samoa pageant. Sa iei sa popole, sa iei se polenga I le umi o le taimi. Ne I umi tele por kalabe o na iwa lea. Ai nā alu mātou whaalongoloa ua palasi wholo I lalo I le sifulu lima lena tau wā. Mā nei ele whaatinonga ele ono mea production o le porkalame. Sa mā nei ele tipi lalo le taimi, whaatamo enga, whaapupuu uma speeches, whaapupuu uma scripts. Awa tau sanga tua nai sa whaisina o umi o scripts. Ai na matoa I learn mai I ngale I ele vaenga I le ono mea production. Mā nei ele whaatinonga o le whaasolonga o le porkalame. E iai nei vaenga o te iloa e tau ona to e sila le iai o le whaalau iloa ina lea. Ina ia malama uma ia tātou tangata. Ia o le tau o nisi le mea sa ua le whaalonga. E mana tua foi. O le tau lea e te tongi e lo corporate seat. O lea le nā o mea tau mafa, mea inu.
Ia, o le ai, o le taumafa, taumafatanga le na maua, ia e whaapea fo I ma le show. O le show e kapa o mai tutonu o le corporate ticket lea, e whaapea e le comfort. Included fo I ma le comfort. Le maua le leia low seeds, ma whai ona e mata ta le iai, ia ma talatala no ai nisi o lo o tō whaatasi lea, I lea afi. Ia ai o tūlanga umalawa e mwhai ona toi whaaleleia. Ma te tali tonu fo'i o lo o sila tutoa fo'i ai, le ono mea production, ia inisi fo'i au wala e whaamata ngō fie ati le ai le tātou tauwanga lea I le lumanai. O le isi mea e o te fia whaamanino lawa, o se leni umai e maua mai I le pō le tauwanga. O se leni umai maua, e tutongi umai cost o le pageants, ma isi umatu langa o tāpenanga. Ia e tāpena e fo I le tātou teine, tau wā mo le Miss Pacific Islands pageants. Ia lena tau sila umai le mata ngō fia o tāpenanga. A moe moana, ia le tātou teine sa tau wā I nā uru le Miss Pacific Islands pageants, I la matanga o tau sanga. Ia o tāpenanga umana na whaatino. Ia mai se leni uma nei e mawhai o na maua I le pō le tauwanga, ia mai si fo isu e ngā tupe nā lotu ia I le ono mea production. Malo, whaftai tā ua. Whaia uma whonga tau moli o le pulenga le Radio Samoa ma Samoa Multimedia. Sunga le whawhengainga ia Pastor Louis ma Pastor Ane Bonifacio. Te leiga fo ia sa le ola, se mau ma te o sangala. Ia mara au whainga luenga, I lo tau tali ina fo I o le Radio Samoa, e so di atu, ia ma le avandoa na whaasala lau ina ai le larorangi atoa. Ia le pageant, ia whapea fo I o ata ma le la le leo le napo. Na whapea whea o no tau wheuta ngai ma au mai a whaatasi powerhouses nei o whesota inga. Digicel and Vodafone to the table to help you out as sponsorships and major sponsors mo le tātou whaamui. Ai mo se foi le Fiji Airways. Le ale tā ua o wheutunga inga ia au mai company te tele nei tonu e whasosani lau tau mawhainga. Le a taua o ni tausanga na tua, pe 5 tausanga pe o watu foe. Na outsource ai le Miss Samoa pageants. Ia. O le taitolu tausanga ma toe tatala e tua mwhaasala lau, ia toe apalai mai ei nisi o loo iei le interest. E lātou te tāpenanga ai ia pageants matulanga uma ia. O le suenga fo I lau sponsors, ia e sue lava ele vaenga lea pe fo I lau le ono mea production. O lātou lava ia whiutana inga o negotiations, whaatale noanga na whaatino ma le Fiji Airways, ia whaapea fo I le Digicel, ia le wa maua ia lātou major sponsors nei. O le si vaenga tā ua tele, o le teimi mua lea, ua whaasala wina ai se part, se vaenga o le whaamrianga ma taui mo le te maitai ua manu malo. O lo o whapipi I mai ai ma le tolsfulu iwa, le fastfulu wafe, lona totongi le tausanga. Mo le avea o le ampasa pa o se te maitai, nā te momoli le sāvali ma le whaalawi loa. Mo le Tourism Authority, e whapefo le tātua te nuu, I ni events e tutupu I lea tausanga ma lea tausanga, o lana no whainga, isi atu nuu ma sisinga. Le ai ele o se taimi mua lea o whaasala lawai. It's part o le package. E mai aloa le tauwanga. Ua whaapale ina le tamaitai tausala Samoa. O na tu mai lo la ia I le ofisa o pūlenga o tangata ta whao mai mua. E whai ngā luenga ai mātou te ngā lulue whaatasi. Ma ave ai o ia o se tasi o brand ambassadors. Ale tatou ofisa ma le tatou atunuu. Ia o ia la lea e whesosoani le promotion. Promotion a tātou le whaatino I pafo. E pe a tātou atu. Ma o le tutongi whaatau wa a fo I lea o lo o mawhai o na mawaina le tamaitai nei. Ia pe a whapea e umatu mai lo I le ofisa pūlenga tangata ta whao mai mua.
Malo whaftai, well done. It was beautiful to be. Yeah, ele ase Faiva ele se. Ele se mau ai o te vava ai lava uia watur fa malo ya tu to malo to feeling of na au mai ai leo no mea productions na tu te whaia le te leo ngā ruenga fo i so soane ina ia mawalunga le wha moi. Au te whiatala noa ia tina e fo i tua. Leanga e tele ia nuu mawhio anga e o lātou vavau. O vavau ia o meo mata anga lai le i la langa ina. Ia, e mawhauna o i tangata wa iei o lātou tala tu. Ma whaasopoloa lava lea tunu. O atu lea nuu, la la utou tala, o whio ta oto ai le utou vavau. Ia, ma whapenao na whaalau i loa. Ia pe whailonga fo i. Ma whaamama ina ia ngai ai ina ia part of the packages for lele o lea no whanga ma lea no whanga o le tala ia sina ma whea o ta oto ai. Ma le whaalo alo i lau whionga le whaasina to le fo. Paftai mo e ta ole le tūlanga lea. Ole taimi nei, o loo sila fia e to tele o tātou tangata. Ia le polkalame lea o le miliona, o le ta o le DDP, o le District Development Program. Ia lea e wa'aia atua pe oversee e whonu whaavai. A whai loa ia whonu tanga ia lea e whai i le ofi le matanga luenga o tamaitai, tinam tamaitai. E mau te o ia e o le mato ofisa. Na mato tama whai loa lea e whaatalatala noa ia sui o i tū mālo nei o atu e whaatala noa lato paketi. Ka o ngā ino lato se leni. O ina, e mau te tau mawhai ai e tā lai atu pe talatala noa atu i sui o i tū mālo nei. E le ole tourism. It's not just about hotels and tour operators. O mau te tau mawhai e ave le whiau. E ma o mea nei o le alamanuia le nei. E a awhia e fo i tala tū. O tātou maruenga tau lima. O tātou en whaina whaatino tua e si tonu lavo i tū mālo, pa tonu fo i o nuk mālawha. E wha matala i e tangata nei e o mai. I a tala tū nei, pe ona e tā ua. Ma no whailoa fo i mea tau lima. Tele a tātou wati na e tono o tū mālo. E ma whai o na ave iai. E ma whai na ave fishing. Umo no mai lea, ia, sunu le ia i lungo o matawhanga, ai whamatala, a tātou tala. E pei fo ia na tātou whaalongo ai, ia matou whaafonga iai. A o tātou la iti, se i tu lou. Ma nei ai o to inga, o tua inga mea i o le tau mawhai fo ina le ta o tu tātou tangata, e le na o ni whale tali mālo. Ia mea tau pisinisi, tau le tangata tā whao mai mua. Ma e mawhai fo iai to tonu lava i o nuu. O na whai ala tau pisinisi tau turisi. Ia e fiso soani mātou me tau trainings. E mawhai no fiso soani le pūlenga tangata tā whao mai mua. E provide ia trainings on how to do tour guiding, on how to tell our stories. That's something that we really need to do. We need to tell our stories to the people who visit Samoa. Wai ese lava mea tātou ia tala tuu mai isi atunu. Ia mawhai ona mātou promotina be whaailoa atu ia lātou ati nae nei to tonu nuu. Ia mara whanga e pe to tonu fo i ole o i tū mālo. Ma i mau pēna mawhai ona o whaasing no atua al mātou map lei lunga i lunga o la uolea. Next time. O whaailoa le lei ai ia mātou community sites nei o le afuafua atu i aile tātou pūlenga e a mata ona develop. Ia ma whai atu le fitosoani le nei e atia e ai le nei ala manuia. Ia wase manuia o tātou tamata i nuu mala alwhanga. E ai ia se whala patonga i le tūlanga o le awa o wina o tātou tangata for lea within the hospitality industry o tū lei iai na ia awa o wina ma marama lama i mea te tau na whaatino i le tourism industry.
O te e whai lawa tātou a oa onga nei tau sanga uma ma le tau sanga atua. Tātou customer service, tour guiding, serving o vai tau mawhai te tono whalitali mālo. E ese uma tātou training te e whai le tau sanga atua. E o whai lala landscaping, ua o lava i ai tātou pūlena. O le tau mwhainga lea e whaalelea pe si iae. Le o le whaatino ino tonga la au, matulanga uma ia wala whaamatanga o fia ino o tātou atunu. Le a taua le maasina tua nai, na mātou tatala ina ai i le atunu atoa le landscaping training. Ono ta penanga o le choga. Na tatala i tua i nuu, ia mai sui o nuu taitasi, ina ia mawhai o na train i landscaping matulanga uma nia. A wale so ani atu ia i lātou i le whaamatanga o fia ino o lātou nuu. Ia wale le tauanga le whai. Ia ma tātou tāpenanga mo le tātou taringa malo ia o ke topa. E o lawa i taxi drivers ua whai ia mātou training. A wā lawa le customer service whaafelo i atu taringa malo. Ia pe au mai tangata ia si mai tātou atu nuu. O iai se wharaputonga fo lele o tour guides pa awhapea. Ia, ai mwese lawa e ia lātou ta avale ma mea whapena so tanga i le industry, le tourism industry. Tour guides e o ai ma ave ia tangata whaata whawhao, ma tau ia i lātou lea tala tuu ma lea no whanga o le vavau lea ma o iai nisi o lātou whaia lea ngā luenga o lo o tau ngā lue whātas. E mau te ngā lue male toa tele o tour guides here iai, inbound tour operators, ia ma just tour operators. O lo o le sitalai i whaalapo asosi nei o le Samoa Hotel and Hospitality Association, mau te ngā lue whātasi. Ai, pe ona o tā ua mua, e mawhai o na tatala mātoa o onga po trainings nei, tau tour guiding, ia tātou nuu mālalwhanga, i o loo nau mai e fie i loa fo i lea tūlanga. Ia awani a lātou pisinisi tutono nuu mālalwhanga. Ia, ono o le tātaimi, ai, o la ofisini buri lau fionga i le pulisini, tole foa lau fionga le whaasina. O iei se polo kalame masa kālena whaatatia a le tātou matanga luenga, mō le au whaafifia po se au siva, e o ai se promotion, pēta i fia le tausanga, a o whea ngā i ai, lea taimi ma lea kuata o le tausanga. Le ai le a taua, ia ona o le uti fo ia o le se leni. Ai, e iai le taimi, se o le māsina tuanai, na maua mai ele mātou wala au lia, mai le mālo saina. Ia lena whaatasi e tuai le mātou au siva, e whaafia ia ma wha lau i loa atu fo i pe promotes fo i le tātou atu nuu. Ia i le taimi na iai ma whaafia i saina, i le atu nuu o saina. Ia ai ana tele ni a tātou seleni, ia e mawhaia o na awea tātou au siva nei, ai mo le silafia. E māsani o na whai tausanga uma tātou road shows, i tutono New Zealand, a mata mai Christchurch, Wellington, Hamilton o Aukilani. Pe nafo ila e wha pe nafo i tutono Australia, o Melbourne, o Adelaide, ia o Sydney, ia ma Brisbane. E mau te wha o ngā lao tātou lava au siva i tutono o tunu nei po tono cities nei. Ia e whaatino fo ia lātou, ia a tātou whaafifianga, ia ma promotion. Ia pe a whaia tātou road shows nei. Malo, whaafitele lava mo le teimi o whaavanoa, ua ta tala lava pe wa levanga ka masangi, ia makakalango le industry, tourism and hospitality industry. Congratulations, vatole wha malo ma le whaafitai, i la utou tāpenanga sa mai mō le larolangi atoa i le tātou au na masi i atu i le lau mua i Hawaii. Ia, ma mai mua i ai ia le atunu uma le larolangi atoa. Ai, whaafitai mo le teimi, la whatu le nei awanoa, sau noanga foi, a wale tapta i mai le atunu, e mese na i o wainga, uo mai masani, i o Faiva lo filimo lo whenga iai, ta wawa mea le matautua i le atunu.
Whakataile a taua mo le nei a wanoa whaauro. O whai e se whaamtalanga pi taltala noa toi fo i le nei tūla. Ia whaamtaltala atu nisi o ngā luenga al tātou mālo. Ia e ala mai le mātou pūlenga o tangata tāwhapau mai moa. E le tele se isi whaamtalanga i lunga atu o tātou talanoanga le nei a fiafi tau o lea. Ia o mātou tatalo, ia whaamanuia le atua ia te o tou. O loo au mau le nā atu nuu, apea uma o tātou tangata uma. O loo au mau i New Zealand, ia te o tō le mawhanwhana, ia while mū, ia mawhamanuianga le atua, ia a o tō tāpua i mai i nā i le nā atu nuu, ia mawhisosoani mai i mātou, ia o la mātou whaataritali atu i le tātou atu nuu. Ia whaaftai te le lava mo le awanoa, Ia, ma lo sa no fa lo le o fa foga le tunu ai fo se te bia sia tuai ia wa fa tu I lo officer ma say hello ma ta fa ta lofa ia ma fe lo I fo I le anga le leo le tua I le lumanai e manu ia te leo Faiva anga le tua ma te iala wa fuanga I o Faiva ma nei o Faiva tau sala ia anga le tua I le tō wha ma le wha utautanga ma lau au whainga ruenga. O le tala lea ma le ngang wha lalo, ia wha soifua ia ma ia manuia. Tai, soifua ia. Ia soifua ia. Ia le nā Samoa o tō wha whonga I le tala doanga fo ima le fionga I le wha sida le fionga le tole fō pativaine pe taia te vita. Ia a wā fo ia le matanga ruenga o tangata tā whao māsisi atu I Samoa. Ia le Tourism Authority, the tourism industry, ale a tātou wō, I le tātou malolonga, ma tātou tala fau I vai whadua. Ia ona toi taliu mai I lea, whaau leo, nanga ma le tautua, ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, ma lo le ngā rue, ma lo fo le whaafongfonga mai, I lunga o le awala ina ua, mai a le ngā ruenga o le nei aso, ma le whaaloalo. In this update, long-lived fears of wider regional conflict seem to be unfolding as Israel forces storm into southern Lebanon. Explosions are sounding at the border with plumes of smoke and flashes. Lebanon says Israeli attacks have already killed more than 1,000 people. Otago University International Relations Professor Robert Patman says it has parallels with Israel's invasion of Lebanon in 1982. They both had their roots in the Palestinian-Israeli conflict, much as the fighting does between Hezbollah and Israel today. Food Staff is likely to challenge the Commerce Commission blocking its North and South Island merger. The competition watchdogs found it would substantially lessen competition. Food Staff's North Island Chief Executive Chris Quinn rejects the claim. He believes a merger is in consumers' best interests. He says it hasn't yet received the Commission's in-depth reasoning. Based on what we know today, we can't see why we've failed the legal test here. And if there isn't anything new from the process we've been in for the last 10 months, we would likely appeal this. More New Zealanders are dealing with rising costs by putting it on the credit card. Centrix's latest credit indicator report shows credit card application inquiries are at their highest since November of 2021. Sorted personal finance lead Tom Hartman says people should remember they'll still need to pay the bill. We'll be carrying balances for a while, paying it down slowly, and these balances are going to stick with us for a while. The famous Croc footwear are making a showing in ACC claims. They've received 128 claims for 4 related injuries from Croc wearers so far this year. There were 109 last year. But injury prevention spokesperson James Whitaker says although Crocs and jandals feature in some trips, slips and falls, the problem's much bigger than that. Around 700,000 people have a fall-related claim supported by ACC in any given year, and it costs around $2 billion to support those people. That's news. In sport, new Tall Blacks coach Judd Flavel is hopeful he can reconnect with Stephen Adams and entice him to join the national team.
The Houston Rocket Centre has never played for New Zealand, citing issues with Basketball NZ over a lack of financial help when he was younger. While he's never coached Adams, Flavel has kept tabs on him over the years. We built a little bit of a relationship before he left to go to college with my role with the Breakers. Since then, obviously, he's gone and done some amazing things offshore in the NBA, and you always keep an eye on it. But I guess there's a connection there, and hopefully we can reconnect going forward. And Liam Lawson has declared his intention to win a World Championship title as preparations begin for his re-entry into Formula One at the US Grand Prix this month. That is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. MEOK with 30 ground. Let's go.
wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want, but you need love too, right? So I get it done. I
tali o te fia I lo pea sau tali o te nofo ai male fifia se asu ai whaatasi o te leto I mana se yo o se asu nei to e suia o lo fina ngalo alo whamai nei ua umalo umasalo salo I find my name you love me today I find my name you love me today Awa ite tau mamau ina ne isilu pau I know from my you talane ne sopo o se manuvale telepia mana oni me atinga pe afai ai to e uma ilo sha ne tu fa po e vangai le fa atofa I find my name you love me today I find my name you love me today apa o so ulanguna ai ma uma wa yo se ula pe afai ai o talinga tatali iso alofa Patalo fatu ia te oe, ele nei fo ia wa uli o le asolua. Ia, o le usful ma le ono minute mo te ai ia le tu lai ono. Manatu o lo manuia mea uma masolonga le lei fo i le saunga le mui lungo le ala tele i na ua ngā ngaifo Faiva o Samoa i le nei fo i aso. O le ua fatasi mai le fionga le swafa, le Pepe Talai Junior, ia ma o ia fo i o le pule le nā o le tātou company telephone le Digicel ya fatalo fatwai mo le nganga falalo balo fo le soifua malole ono sai mo le lava pale ya mo fo ile le tala o lao tate feta pa ia I lungo pe o mangalu o le tatu leitio mo le tutua ale si fongo sa mo balo soifu mria le o pepe Talo vatu le ataua te lua sa se lua ya ma le sunga ai sa ko le nei teima le fiati e la tfo I paanga le tātou poka lame ma lole pa man lo singa wenga ao le nei vai aso ya ia le li un pai konta tai malo to soifua ye no lo man wia o to melonanga le lei ya pe nga ye foi ma tuanga al fana waonga ya manga wenga te na pitai tunga ye pa malo fa tai mo le teimi wa fa no mai ya wa fo le fa fonga tapo I mai o le ta tunu ya wa fo le o naga mo le tutu o le fionga ya mose ya le tatu company malo sil Digicel Pacific voucher ya ai mose uisi o naga ala se tala mai le fa ungo le vai aso o tona yatu ya mose fo inga luenga sa fe ngai bola o fionga le aso ya noi lava foi activities ale tatu company sa involve foi ya o tatu talonga le kilan Samoa ya nasa fatino foi ya re park le asto nai ya ole aso sa ya sa va peona mato malanga mai ai male ula kapia le under 12 inai papatoe le wo mato famotu I Brisbane mo la to malanga ta milo ya e lima la to talonga e fatino atu ya o se tasi foi au o lo lango I foi le tatu talo favata ya ona ye foi na yalo ma alo fa peona tautu ai foi e tono tatu aulia ya o le wotu sa o toi foi tatu pokalame nei Brisbane il nesia ya o lo susulu man ye le la le se va io se au ngase lungo le ale langi le nei time ya taton ya o le tau mafanfana o leva na matale sama Australia o le lava tau amata tatu I New Zealand ya mori au o le ova to no mai fo ya uanga lo ya te o sui le taimi ale ala fa bai ai ya o le o ina tau tu la lata le tau mafanfana ya ele o le ai fa ma fa le jacket o wai
le o la se tai before le matua I mafana le ia le whaalongo. Ai, o le ale umi o lo o to se ai ia le whainga malanga. Le malanga ta milo le tatou au le mai papatoe ia e tasi alva iaso le whaatinoia la tutalonga. Le so le la tutalonga mua ia o te au le talonga lona lua, o la tutalonga lona tolu la satofi, ma la tutalonga lona whalas whareili. Ia malolo la stonai, e whai ulo le talonga lona muli la sa. Aso ngoi fuolo fo ia, toe tapena atu ato tamaiti mangele, ia e toe fo ia tu inae. Ia o pepa lo tamaiti le ngai lo toe umi fo ia tatu tau nuu fo i le aso lo whapeona whataua e tono e kalesia. Ia e mise lava tatu Samoa. E malolo si la I lau whanau ali. O lai le se malolonga ri e se so o ata alonga. Ia. Ma toe malanga mai ai le nawa ia so mua. O le tilo na ia inga ia mātou te o mai. Ia masalo e tono nofo e whao le vai aso mule le holiday. E ta whao ai nei. Ia e masalo ma ua mse watali. Ia mate toe vawe atu. Ia le angol na fo e whaatali mai niso le whanau ina. Ia te fo iona whaise la tau ta whao ngal vai aso mule le holiday. Ia le toi fo. Ia e whaise taito le schedule. E so ala tau ta longa e wha. Talo sia wala wata pena foi awal whanau. Ia o awa noa lava o mai e foi nei se I tau wa ai ia polar tūlanga le tau mawhainga la tau. Whatu suta foi awa au se tā lia o lo ia I le H leo le sfuru lua tau sanga nei lalo. Ia o le se awa noa foi experience ai foi el whanau. Ia tūlanga o malanga I tā longa pēa foi e lui tau e foi mafo fau. Le fia ina ia tau mawhai foi sa ili silu mana I talonga la kapipe a te ua a matuai fofo. Ma di la malo whaftai anga le fo I le aonga ia mese foi o le pulu nau ina ia atina e mawsoso ane fo ili tūlanga tau tupe ia wai le whaingo fie ina I matua ma le aonga ia pasese ia malamalanga e se atu ia e tātusia ia manuia le whambumoe, ia ma toe tau no ufo I male manuia. La whatu I lau fionga, nisi fo fuanga alualu mamao, ia ma whaalawi lua fo I a ole io o I le aso tāua o tamaiti. Leia taua, atono lesi vanga tāua sa tāua le tāpo kalame le vai aso lea ia tangata o lo ienga luenga I no New Zealand. Feololo nisi ua reach out to mai. Ta whalongolongo tapo kalambi. Ia olo interlesie. O mai Australia e whaonga ia na yawanoi o mawatu. Mai se lawai lato tono le meat processing industry. Lato e fia whainga ruanga tolu ngā ruanga e whale pasimanu. O le tulanga e whawhiwhi nai. Ia wei nei a inga wa sotai mai. Na la tala ua fiu foi to esa ilinga ruanga tono New Zealand e o matua whainta lava a le whaftai o le ia wanoa ia e se tau nu mai Australia tau su se meno foi tau su se ngaruanga a o le pe e tau au ngā le pokalame lea ngia tu lava le pasese a watu o la wele meno foi ia na ona watu a whainga ruanga loa ia ma tau mwhai e fo ia a whapea foi e ilo na inga mana e watu e kona mo mua ia e whainga ruenga se sefer tupe wa ai se fale ia wa ai foi ia onga tala whengai mo le whanau ina whapao atu mai lona ia leo le a inga ia ai e le leile whatal no pea ina ia malamalama umai mea uma a o le I talie ina ia le ava noa e sauai o nolo ia fufuanga le tatou company lea le placing hire e malanga e mautu lo le numero mo New Zealand e o mai whainga luenga iau ke topa ma November ia na ngā ia turola ia le wha saini kon karate ma wha malama o mea uma au le isau ni malanga lo no winga lo te umi sa taimi po se tolu vai aso tau na wha ngai o mai me ia e wha telele ia tau mo tapo kalame le vason tene ia o le wailo ai ia sto tele na yo tatu tangata o lo tau sa ili ni ngaluenga ia whaftai le li mo lea wanoa. Ia atu la tatala mai fo ia mai atu na whatu tumua wanoa ia o au ke topa November. Ia le fo tau sanga ia le company lea. Ia I manisi ngā ruenga fo I lele o la tatala mai.
ai se fai ese tātou ngaluenga sosoani mo nei o tātou tangata. Madila. O loa fia le nei taimi. Le tele o company o tāpuni tono o New Zealand. Malo whaftai tāua tele walanga sa iei tangata na toe so tai mai sa o tu ina atu le ia i o lau numera. Ina ia mawhai o na so tai atu i lau o fionga mo ia wanoa wha auro. Awa e le lau mau e mau te talitonu foi. E se mai i la tau ngā lue fo le le tau ina o fua o whala au aina mo mea whapena. O te loe e whaisi wheo lolo ma te le atu le rate o le meat process industry i Australia po le sao le Le i a mata le ai te tau whanonglonga tu lava company lea. Ia, e whamautua te me tau nua tēm konkalati. Ala tu tala ia e le vale lusu fitu le tolu su tala Australia le tu la. Ia le tongi a mata. Ia, e mawhai fo na progress ana i lunga i level sese. A mau, ia ma losi whainga luenga, ia ma fia fo e whai training. Ina ia a lawai tele malama. Ia te au ia le nā reito lusu fitu tolu sulu i le tu la. Ia. Ya, le amatua te le mavave ona mau e sepso swani mo nai a ingo lo tau wati na e le taimi ona tulanga whinga talo ia le economy ta tu New Zealand. Ia la. Ia, la fotui e lau fionga e wha mai a wale tāpolo kalame ia ma nai nisi o whasisi langa a wale company balosi Digital Better Together. Talia taua ia na on whamanatu atu tātou se i las Pareli. Ya e fatino taimor tatu po kalame ya male sunga le o ya tavai ya na ona a fatau so top up luas futa la pesiliatu ya ma fatino lava ola poina nga i numerity to Samoa mai se tunu ol Pacifica pe fa ma foto tua ya ale tatu klikek ya ela poise leni a i numerity to Samoa kiti a Tonga Vanuatu a Papua ana mo folio lo wa no tono le tatu sei fai longa tai lima se lau lo se ina mo New Zealand. Foi a tato fai longa tai lima se lau lo se ina a mo au se talia. Ya, a wane ngalo po se talo pa vau te la fo mo lo ainga i Samoa. Ngal tato website at pacific40.com. O lo mfai ona la po i talo pa vau te fai pa taua ainga. I se falo loa o lo lata ifo tato mauta mo lato lawa. E ova man se lau a tato falo lo tonu polu. Ia masala fai. Ma fai ona e la fo ia tala pa vata e whao ngā e tau ainga. Fai ele la tau whatau. O lo mwhai pona tau ngere pilio le vai. Ngai fo le cash power. Ia, a wā fo ia o nanga o mea lo mana mia nei ainga Samoa. Ia, whaftai tele le ia taua. Ia, ma le tātou tautua fo le nefi api. Ma fo ia isa ako. O se ise whapuponga tātou pokalami. Ia, tātou tau numanu atu. I New Zealand le whangamlanga ai mania telefufuanga o toro nefia. O whaftai sau no whalalo e lau fionga lau pepe, li pule o le tātou company, le Digital, manuia le malanga bai, ai mai se fo o ta'longa la whia ngai ma le whanau, ia ma le au papa toi toi, ina ia awane i aisesi ala vea, ai mo le timinei, whaasoifo ia manuia le whaamoimoe. Lava soifua. Nau whaafonga le aturu u le whaataluanga fo i ma le pule o le tātou Digital, ia mai se fo i ia le whaamoimoe le nā mo i la tolo fia sa ili ni ngā ruenga e ngā rurue ai i whale whasimanu i te tonu o Australia o le telefoni leo a mai a tau tu ina tole olu o tasi 5 tolu whawha olu o tasi 5 tolu whawha pe a whai ua e fia whasipovi a ea a ngā le nā ia mo le tina e fo le ainga le ua afa tonu le tu lai ono un salopo i ni a nei a tātou tala i vai whanua le heila le in tātou tala i vai whanua ai whaabalo le ngā lue i outou Faiva lo filima ma outou Faiva o lea ua ngā ngaifo i le nei fo i a solua nei tala mali e fo i o le anga i atu i Samoa whatalo whatu i le ftalenga ia tali oa fata o le pule lea o le tātou
alofi sa o tu mua mapule ina ele maketi ale au aliki e fungalei ya me se fo ia le fionga ia severe ia le na o la tu ta o veina le ngalu ngala tu ta ma fo le manu ile fono i tonu le mau te fono ba le pare mene o Samoa a o le i amtalia ia taunu manga pe ona whaia ele to ina o songi alofa i le tele o tau sanga ua mawai. Ia pu e ina ato le nato ina pe au yo i tonu le mauta se ngā ruenga o le ua muri ta i ai ia nisi o nalo i pe una eile fionga ia savea. Talo fafo i le te leinga ia whangabua o le vai maunga ia po le tofafo ia na mlau ulu. Po le sunga fo i le lei a tau o le vea, hawa i le vea, ia ma le nātou fo i ngā ruenga. O le ofisa le nā, o a whaatumuria i le tele o tangata, ia anga i atu i New Zealand ei, Australia, Amerika, ma Hawaii, ia ma le maro tele i o Amerika. O le fia maua se fisosoni le tapena ina o tala o lātou whaamsinonga, ia wala au telefoni le nā, fitu tasi, fitu tasi, fitu tasi. Numero le nā o le ofisa o le tangaloa matua, Lands and Title, Court, Consultation Office, ia, Consultancy, wala au iai, sori, ia te oe, mau te popole, e le whaoa mea sina alo a inga. Ia pa wala au i el telefoni le nā mafsiri mo le tō wha ia namlo ulu le a taua whangabua o le vai maunga hawa i le vea. Fitu tasi, tasi, ia a whea le lo fo ina. A whea loi le lo fisa o tu mua mapule. Ia utawhalawa. Ioi, tau mafa se awa mamori ipu o le tai au. E se le mātango fia le nāno whanga e tumu i ei whai whea. Ngā wai. E inu awa e i whai whea au le tai au a ulu i mare fiafi. Ia, alo. A mā wheloa e mare sunga le whai whea au. Ia Pastor P. Lang Wai. A wawangwhonga mai le. Ia wawa ile mantua fo i o P. Lang Wai. Alo nā tali i au mua. Lang Wai. Nea sa avea fo i malo i a siri le malo. A ole sunga le li i whai whea au. Si tamai tangata. Pastor P. Lang Wai. Ma ora si pini fo i lea. Ole au si i u a mea ma mafa. I le aupanga o le valus furu kilo kalama. Ia le alawa sui le tale dia le toina. Ua avea ma whai whea. Ia. A le tā ua fo i le nā. Ia o le asesi atu. Ma wai fo i si pini o le tālonga si u mea mafa i le valus furu kilo kalama. Ale Pasifika, ia whapena fo i tālonga o le tau pulenga. Ia mai ei ia pine mo Samoa. A talo whabitoa, Savea Ghana. O le tunu ule o ai. Pepe Duali. A talo whatu balolo se Fomenria, Fortido Josefa. Ia whapea fo i ia June Tui. O Maria Lesina Tavae. Alo se Fomenria. Amelia Famoana. Ia male tamaita ia vai Ioane. Atalo fatu i le ftelenge a mua avasa. A yopu lolo vai so alo le utele. Ia male tausi fo i ale sina. Pea fo i le tamaita ia pali i la tafale. Po ole sunga i hate o Maryland leveo. Mo le malosi, mo le. Le avanoa fo i whaafonga mai ai. Mo tapua i mai ai. Ma dia la auri o la utafonga le ma o tu nei. Ele me le alo lofa mo le loto alo lofa tangata ma le a o fo ai ma le ki nganga ko ke e atu tangata. Ai le mafai. O walu yo le fale. Fa causa o fe. O ke ia o solo o fe ai fe. Ya, o te me le fe. Ai fe me le tala lo batu. Te wha mole. O lau fionga leo le atou sa vea. O whai atu. Ia o lea lava o iosu ea ka ika ke ua.
Kupuse fala vela via te. Ai family tala lo matu wa sisila mai la telefone. Tanga lo matu tu le radio Samoa tu ane le tado ava tu uifo le Gagaifo Faiva. Mai o le meare mate matai mo la utoina. O la utoina. Ya. O le faifi e mtauti ale na. O le matu nuu i tuana i o whaktala o whai. Ia lango ke laka vo le sami. O le mea mali e. E tu watu e fia le kaure fi. Se mai e lima se furu tala. Ia o whatu le ia. Ia le lima se furu tala le. Ai fe mai le tala le no matua i te au. Vai o le atau. O la umea lofa le na. Ne whala o whaili to ina. Ioi. Tu salava po ai o le mea lofa le na i ate oe. Ia ona o lo whaikala maalie ma lo whaikala lusi mai lunga o le porakala me ma le leitio. Ia mamata mata atu mamata li ye tuela. A le ue sa ue whakausa vim. Ia whatalo whatu ia mauso ma lo latu wainga e tuanai ia maleanga le lei. Ia ngā uaro le ma le whi ia o tango lo tongi ia i ma le tupe. Awa e whiwe tu atu le tupe mo mono mai ale lo matue na o lava ia ave le fe ele ai se tonga fer ia la family atu la ia te uluma Faiva le toina a fai e alu e ngau le vao pe alu fo e fae ele tai ia anga le leile atua ma ia pei o ia o se fe i lalo o le sami ia la lata uma mai iai ia le tele o fe e o ai ngu fe e maa uma ia mauruloa ia ona peila ia leo sisi fe e te le vo le e la lata uma mai iai e o fe e poa ma ma fe e fafine ma fe e fafine la lata uma mai kapo e uma mai ua ata silo matua i lau tala ia na waruare ma vere fe e le fat te afe atu le baketi ai mātou fei loa i ma leisi urungali i malanga mai Amerika, Salt Lake City, Utah, ma Seattle. Ia o whaafonga mai le fionga a leota ta voi. Ma lola se fu manuia ia te oe, ia whapea foi ia le tina. A o le sunga tonu moi pea ma lona whaletua. Mātou fei loa i. Pu e le ata. Se i lo i whafobale ato pa o le toina. E tingana, avai, te vavai atu e tele pepa Samoa lai tonole. Ai se i mai, o le lua se lau tā la Amerika. Wa o fiu te te, whamai e a lofa mai sa vea. O le teimi mua le dei wa tā whilua i eima o tilu atu ma e tilu mai e papai mai ma tā wha lofa ma fusi fo i le toina. O la umea lofa le. Whaafitai mo le porokalame. Ma whaafitai mo au kalamari e marau. Ma au kalavo i e pe kere kauru ilu i mai ai. Nga ke ia le ua maua fua e o le whee. Maua fua ma le lua se lau ka la. Au tala batu le whanitupe. Tau titi a maua i le ono se lau. I le tupe Amerika. I le lua se lau tā lale na. Whaafitai tonu mai pea, ma loutou ainga, ma loutou anga le lei mai. La voi sa e ia, ke le kupere kanga le ataua. Ia ai ona, o le tātou fete e nai. E alu i le taimi o fete e nai i le bela. Ai anga le lei le tua, i le au ma follow up ma le alofa tūlai. O sau i le marketi, le si tu o le marketi. Ai mātou fetau i nā. Ma se tasi o tina matua, malanga mai i Brisbane, Australia. O Puolele, o whaafonga mai. Ia, mori atu alofaanga i lo wanga lelei. Ele se lautala, ele lua se lautala, ai tolu se lautala au se talia. Ele anga lelei o tangata mo lo rato loto alo lofa. A pela utala, ua fiu te te e atu. Ai le mawhai alo matua. Toi a tangi mai ai le a vea longa winga ke le alofa ia kia. E te le talia ina,
lo uanga le ia to la mea lofa ia te oe ona ole malio au tala ia male sa o au tala male sa o be tala do ia mo waile le ata male tala ia lo matu ia no walu fo la ia le male tolu se la tala Australia ma fa tai ia polele fa tai tele lo to wang le lei a to taliu le uto ma fo ia tu ia Australia ia ngale lei le tua felo i fo i bale uso ia le malu fai to anga mai Seattle Washington fo ia ta tele lo fa matala le a mai fo ina ma se lautala America o e muri mai ngā ruenga. E whaamaduia mai ai le tua i vaenga SS o leo langa ma le soifuanga le tangata e whapena fo i ate uto. A whai fo i tau te au ma fola, ma lofa tula i tangata. Ngā ruenga fo i tau te whaia e muri atu i ate uto. Ma whapena na whaaftai ai le anga le lei o le tua. Ia malana whaasoa e tau wala mai. I isi tangata. A la alo o le pito le ia meo e koko Samoa ma. Ai wala au melo matua ia tea. Whai mai whao o whatu ai le suaf. Mai o fio. O whea te sau i mai o le teine o le whale manono. A whako au mei i whaka o mai o ngiuma. O ngiuma koko Samoa. O whako ai le kerengi ngiu i kai a kako. Awara me 5 niu 5 makoko Samoa ape talo fai ai ole no foi le market ole mena na tu ya o tangola ia tamo fai e tongi atu ai ia le tols full tala fa mai le ai ia no wala ia le ave le nganga faftai ave niu ave makoko. Alulo i tuai i le atu wale pata ma aluatu i fa solo atu i salwa fata lo filufi fale apuna ma aluatu wai la se o tu i falfa. Ma mai mbo ma bata mata ma va ai i te unga mata ngofie o ia nuu ma ia fio anga. Ile tau mawhaile ina ia wha mata ngofie ia au tawhala a wā ia le fono ma le tali ngā mālo le atunu o Samoa. Ese le tāua. Ia ai tālo sia. Ia o atu le fono tanga lea. Ma oa ngā i tua. E ise teimi a whanua. E ti e ai ma whaata milo. I le motu ato, ma se iwa ai, i le tauti ngāna o i ai, ia o tātou tangata. E o lava i le whanau. Tālo whai, pe o le uwhai atu. Nai tō ina ma o lo mātutua, toso le lātou papa, ma se e ai i tawhatafa o awala. Ko kikila vea se pasi po se kawale. Ia la e sao whawhai ama, futi le mau tofu ma le vao ma, ini le vao ma. Ta maiti, ia malatu ngā ruenga e tu e haifole au. Ia mo toso, ia le pā. Ia meo leina fo i leo meo fua. Ia ai tofu ala, ia le atunu u lātou ia ma lātou fua. E isi pito o iei isala elu. Ia fua le malo tonga. Ia fua ese, ia fua ia New Zealand ma Australia. O se wa ainga wha moi loto i le wa ai atu i o tātou tangata ia malo nātou tauti ngā ia tālo sia ia tauia le tauti ngā o le atunu ia maua maini nai tupe fo lele e wha safua ta mam tina mātutua le tupulanga talavou le awaluma o tane le awaluma o tina mata maitai ia whapea fo i le tupulanga talavou ia ma le whanau laiti o le winga lau tala ia mana ia a tātou whanau
O le wato e 15 minute o Natalia o le I tu la e fitu. O le mata upu lea sa autou whaafonga mai nei ai o mātala no atu ai. Male whaletua ia lilo mai awa. I le sunga ia Mase Mahonri Swoga. Ia ana o ni tua inga ua whata oto nei ma ua moria ai. Ia aile I wha maunia. O leo te wawa I atu o le a sofa o le masino November. Ia o le atula I ai mo le teimi mua I le vala o wina o le mata upune nei. E ono mo lianga. E whaasanga I ai. Po o le tua inga foi. Ia e tu sai mani winga matanga po o ni fiusua inga. Whaia wha marosi ma le wha soli tu la fono. Ini te neiti ta I se fulu ono tau sanga e to alua. Tu lau whafonga le tunu. Ia o tal tununga. You're only innocent until proven guilty in the court of law. Ia alo fafo I lea ta mari. Stangata fo I o te masani le ai. Ia ai tarusi ia. Ina ia whaia fo I le ami o tonu le wha msinonga. Ia ma wha penao na wha mamai na ai lona suafa. Ia awa a fiesta na te afia uma o le aing o le to'olua o le whanau o le nu o le ekalesia me uma tangata uma o a uo ma paanga ia tātou talo fo I mo le nauso ina ia mawhai ona whaamaina le ngoa ia ma tu sa o loto ina le tala nana matai le tātou tala noanga ana lela. Ua ma lepe le HRPP. Ia mana tua le leila o tala le na. Ua ma lepe ma masofa le HRPP. Tala fau le na. Wa e whaafonga iai. Mai ale a tau sa vea. Ila umalanga lea na ua lotu I Samoa. Ma mawhai ai. Ona o tala noa inisi el sa lotolo toi te tonu I. Malatu te tonu ai. E ai le teimi wa umana whaatala noina. Ia le mata aupu. Ua te tau o na whaase e tuangalu. Ia tuila epa. Pe a whai e alofa I le pati. A le HRPP. A uharu watangata ia. Tō tele ule o toi oi. Ini me whai mana ngā yoinga e whai ai ile no whanga o le tā elenga I petesa. And that is what is going. E o mai fua lara malanga le whai tio ai I le malanga fo I ale whatutu le atua Samoa o tasi. A o lea la ao malanga nga I e so tupe fo I ale HRPP la tau I Sydney. Le mea le na, na e whaafonga mai. To a tele fo I matangata, sa la tau pālota ma ave le la tau lango I le HRPP. O a uo ma o pāanga, e o toi o mai uma. O ese uma mai. I Samoa, o I nei, whapena fo I Australia. O tau se sila I fo I lunga o le upenga ta whailangi ia I lātou. Sa masani o na pāla lau vale maima. Matau ai maa maima. Velo aso mai. I o lātou whaamtalanga le angama ma lātou a mio le anga ma lātou upu e lau mai. E I lātou lele wa whātou ese mai ma whamai. E a taua. Tua sao lele iare mele te pese mai ai. I la wari ia lele ta ua mai. O la ua le toe o I le whainga pānota mai le toe anga waa. Seisi o la wali I le na a o lea lava. E puni maufufi whaamanu ngase. E mumusu e tau tutalai. Mumusu fo I whailo. A wa la te iloa. E le toi mawhai. Ona a ngā waa e a vea.
o ni sui tā mo e mō lai tu malo i le whainga palo te tele. I le lua whelua sifuru ma leono, la le mea o le a toso i pea, ma whalo ma me i wha pēnā le tau whaavalea. A ua le alofa lo i le pāti, ni teimile nei, whamawai, whase tuangalu, tau le upusao, whai le upusao, lal mea i ua le whaile tau media. E whaile media lau. Ale fast o i ale HRPP. Fesili la ia e sao le tala sa vele fai mai. Wa to ulu te itasi tātou. E alana utango e tau atu le mea lea, o lo ua lofa atu i ate utou. I lo utou tau ti ngā, e le tau wia. Ia le nā. O lea ua to iwa minute o na tā lea ole i tu la fitu. Ia autou sisila foi lea le whaatula ngana la i nei. Te ia ua wha malolo wha fosei. Ma wha tea ese le Palestine sa iei mua o le HRPP caucus. Ne vaenga wha ufai. Te ia ua wha tea ese. Ai sui. Ia tasi nā mea o le ua ilo atu nei. Le malepe mai to tonu. Ia ma le tala lau tasi le wa iai. Wa le fifia tangata. Pa mangalo se leo ia manuia tele lava ia toenga o le aso mai so ina ua ngā ngaifo o tau Faiva mana ia le atunu upele malo fai o le Faiva ia manuia le fai ngā malanga atu i mauta malawa aua tau tili moe i lunga o le ala ia ai ala pe mai e aka ma te o lava mala uli isa ako e momoli oe i lau fale ina ia e saunga le mo manuia ia tāpenanga ia mga sasenga o tau mawhitanga ia ai mose foi o sauni ngā lotu kolande osi ngā tauranga ia manuia tele ta mamutina mātua le tunu tātou whenoi i le ngā ngaifo o tau Faiva a tai au i le asururu whaasuifo ia ma ia manuia. Manatu le mafutanga o emahu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tu ala upele o tele tu mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena
Faiva e fuli tua mai, le fia wa